Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sanquitato Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Dios. Sí, Señor. Aleluya. Oh, Dios. Mm. Mm.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, mi Señor. Thank you, Tato Dios, podermente aqui. Thank you, oh Dios. Temos presença, Senhor, oh Deus. Aleluia. Temos presença, Senhor, oh Deus. Thank you, Tato, oh Deus, por tua vontade nuende, Senhor, oh Deus. Aleluia. Thank you, Tato, oh Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor, oh Deus. Bendicionado, Tata. Aleluia. Bendicionado, Dios de mente aquí, Señor, oh Dios. Aleluya. Yes, sí, Señor. Oh, Tata, thank you, oh Dios. Thank you, oh Dios, Padre mente aquí, Señor, oh Dios. Oh, Tata, thank you, oh Dios, Tata, para 17 de junio 2025, Señor, oh Dios, aleluya. Tata, thank you, oh Dios, para mi vida. Vida de mi casa, oh Dios, profeta Zoraida, Señor, oh Dios. Tan quitado, oh Dios, de mi mente que, Señor, oh Dios, para nos yuna, nos nieto, não. Tata, nos ser querido, oh Dios, nos cas, nos ministerio divo. Cuba confia nos con el Señor, oh Dios, para sabiduría y conocimiento a ver. Tata, voluntad tremendo de mente que nos pida, Señor, oh Dios. Tata, danke, oh Dios, Tata, cubrí que sangre de Cristo entere día llave. Date ministerio completo, Señor, oh Dios, ministrador de nos. Oh, Tata, de cada un corazón que abrías na mes disponiblemente aquí, Señor, oh Dios. Abo ministrar kami naman de un poyega, Señor, oh Dios. Tata, bendición a cada un cas de mente aquí. Cada un cas de mente que cada un vida, Señor, oh Dios, cada un alma, oh Dios, cada trabajo, cada, oh Dios, cada nieto, cada yunanturo, oh Dios, tata, para voluntad continua. Pa constant diabo, oh Dios, toma posición, oh Dios, riba cada un vida, riba cada un ser, Señor, oh Dios, de mente aquí. Tata, bendicionado, oh Dios, ti gloria, aleluya, tamo poder. Un poder de nivel, Señor, oh Dios, estaba posse turcos de mente aquí. Lo cual cuando un po hacia busitase, Señor, oh Dios, pues no saco tabo de Dios, alfa y omega. No saco tabo de Dios todopoderoso. No saco tabo de Dios y Abraham, Isaac y Jacob. Tata, thank you, oh Dios. Thank you, oh Dios, tremendo botá, pasamos a voluntad, oh Dios. Bendición a cada rumanta de mente que, oh Dios, cabini. Cabini demo presencia, Señor, oh Dios, junto con nos, Señor, oh Dios, para un futuro honor y gloria. Data para un día tremendo. Para un día demo presencia, demo voluntad y tu lo cual gozoso de la vida, diabo, Señor, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios, sabe, ella scelta di me, ella scelta di unity. Ella scelta di unity, oh Dios, llamarse, oh Dios, un día tremendo. Un día, oh Dios, cuablo vai nos delante, oh Dios, y tú lo cual gozoso de. Lo ta di abo, Señor, oh Dios, en el nombre de Yeshua Mashiach, Tata. Santidad, oh Dios. Toma posesión, Señor, oh Dios. Toma posesión, oh Dios, de tu situación, de cada un cosa, de cada un ende, Señor, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, bendición a cada uno. Aleluya. Thank Tata. Ave, Señor, oh Dios, te divo. Turcos, abo completo, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, oh Dios, aleluya. Tata cubrió, Dios, turnos y una nuestro humana tur. Oh Dios, qué precioso sangre. Usted sangre de Mesías, Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Tata, oh Dios, ta abo. Thank you, oh Dios, ta abo, Dios. Thank you. Thank you, oh Dios, Tata, cuavo de Tata de Abraham, Isaac y Jacob.
Tata, thank you, Dios, Tata, tú lo cual en el día llave te digo, Dios, Tata, oh, te bendición. Oh, bendición. Buen día, mi hermano, en tu gloria a Dios, aleluya. Randolph, bendicionado, ta, ta que vida, Roman, Dios, bendicionado de mente aquí. Ospicina, bendicionado, cas, trabajo. Wayunang, Nieto ng oh Dios, tú lo cual, oh Dios, kudaron tibo, ser querido tu Randolph. Un día bendición na panang rumang, oh Dios, de mente kita tatanki. Atatanki, oh Dios, para Randolph sencho de mente kita, oh Dios. Tanki tato, oh Dios, para Randolph sencho sa, oh Dios, turmeinta asiniki. Turmeinta, oh Dios, tabita Dios ti poder. Tabita Dios tata, oh Dios tata, Dios ti Abraham, Isaac y Jacob. Tabita Dios tata, oh Dios, kabisa lagata luz de mente ki Randolph nos tur. Pomira y cana, oh Dios, de mi voluntad, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya. Tata, thank you, oh Dios, Randolph Saints de mente quitado, oh Dios, Tata. Tata, cuabota prioridad de su vida, Señor, oh Dios. Tata, cutabota fuente de verdad. Y Tata, cutabota turcos de vida de Randolph, Señor, Randolph, vinabo, tu honor y gloria. Tu honor y gloria, oh Dios, paso yuna, su ser querido, su caso, Dios, familia Saints completo. Tato su trabajo, oh Dios, turcosta de ambomande dia Yahweh, Señor, oh Dios. Tan quitato, oh Dios, Randolph Sánchez de mente quitato, un tucunos, bin gritando, tata. Oh Dios, danki pa turco, santo nos conjuntamente. Misterio mita bendicionanos, tur humano de un acuerdo, te llama Dios, tanki. Tan quitato, oh Dios, pa vida de Randolph Sánchez. Danke Tata para Randolph Sánchez sa yun ang sunyeto ng o Diyos. Danke pa ng vida. Danke pa ng turkoskulo sa sodedembidi. Randolph su ser querido ng awet su kaso trabaho, o Diyos. Turkamindo ko su ser querido ng tikubayo, o Diyos, Tata. Thank you, o Diyos, ku Randolph, comprende ko te porta de mente ki, o Diyos, di gloria. Ava volontà sia continuata in vedi Randolph de mente quitato ku turkosku tativo. Soso de mente que te envía de Randolfo, Dios de gloria. Tan quitado, Dios, curandolf, sencho, Dios de mente quitado, un tu conos delante trono. Trono de poder, trono de gracia, trono de voluntad, trono, oh Dios, de sabiduría y conocimiento. Oh, tata, trono completo de gracia, Señor, oh Dios. Puta Yeshua. Yeshua Mashiach completo, Señor, oh Dios. Galatas 5:22 completo. Oh Dios de gloria, ministra tu fruta ng oh Dios, laga ng desarrollar completo de la vida de Randolph de día Chávez, Señor, oh Dios. Tatatang oh Dios, para el momento que cielo te abrió, oh Dios, camino Randolph ta, Señor, oh Dios, tata. Para Randolph su oración, oh Dios, relación íntimo que te incubo. Tata su oración llegó, oh Dios, delante de trono, mandero lo tuyo, Señor, oh Dios. Tata, oh Dios, pa sombra, Señor, oh Dios, para ministrar. Ministrar de parte delicado ng caminamento por ella, caminang patria con de Dios ainda, que ser purificado, oh Dios, y vos Espíritu Santo, y agate ng antutil de situaciones. Tata dengan nombre de Cristo Jesús, de mente que no se magutang kita, oh Dios, para Randolph Sánchez, de mente que su rumano ang turco, tabi su familia ng tur Sánchez, oh Dios, ting enschede, e familia Sánchez na Alemania, familia Sánchez na Korsao, din Sharo completo, en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria de mente que, oh Dios, Randolph Sánchez, canandri un camino de arriba, piedra, Señor, oh Dios, tata, su caso funteche, tapil para, oh Dios, tu arriba palabra, oh palabra, cabira pibu de su vida, oh palabra, oh Dios, con tu lampi para su pie, oh Dios, un guía para su camino, en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios. Tanti Papa Espíritu Santo de mente que, oh Dios, que te guiarán todos de un camino tremendo, un camino purificado, un camino glorioso, Señor, oh Dios, que es su ser querido, que su ayudan tu día chave, la cupriva y vos sangre, Señor, oh Dios, para orientar de encontrar, oh date sabiduría en profundidad y vos palabra que se revelado en su vida, el misterio del evangelio, Dios, tu día de nuevo,
da misericordia, con compasión, da tormenta di nuovo, de envidia, Andolfi, de vino, tu tanque, oh Dios, que tu forma parte de culpa, tanque, oh Dios, de voluntad de Dios, sabe, completo de su vida, oh Dios, que esta cana de sombra de Todopoderoso, con su yunan, con su ser querido, lo tiene éxito y prosperidad, riba dia, sabe, con la yesheta de uni, del nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios. Tu trabajo, tu cosa, oh Dios, que en tu papio cuneo, oh Dios, lo recibí bendición ng divino, oh Dios, tata, tangkitato, oh Dios, tabo poder, tabo gloria, un tanada de new gente, Señor, oh Dios, paso macarri de kusanga, no llega de mi presencia, camino Randolph, tato, oh Dios, pasomba, tabo ta ministrando, oh Dios, en relación íntimo, con cubo, Señor, oh Dios, ta bendicionado en el nombre de Cristo Jesús, Randolph, Saint, un día bendicionado para ver en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Nos tabing kushay mari kuriel, oh Dios, tata, tangki tata. Tangki tata, kushay mari kuriel tambe sa, oh Dios, kutaba ta prioridad. Kutaba ta Dios, ya Abraham, Isaac y Jacob, yo vera prioridad en su vida, en su casa. Den video soy yo, na libre su vida matrimonial, que está pen delante vos, de fuente de libertad, de un acuerdo, oh Dios de gloria, bendicionado, oh Dios, ay mari kuriel ta. Deme inte quitate que la bimpe en grande sebo number. Nabo tu honor y gloria, Señor, oh Dios, pasó ya en miricuriel sao, Dios, cerca de tincubini, cerca de tincubini, nabo tu honor y gloria, entonces conoce un acuerdo, tata, para ministrar, oh Dios, en su vida y en su casa, y ya en también deme inte quitate, entonces conoce, grita nabo, Dios, aleluya, grita nabo, tanki paturcos. Y nos conjuntamente ministerio mita bendicionadamente quitata tabing un trio Dios y nos grita sam kushay mariko Dios tanki pabili say marikuriel danki pa su vida, oh Dios, danki pa vida di suli ko ta su kasa, danki pa ng vida matrimonial, danki pa ng yunan, danki pa ng kas, danki pa ng trabaho, danki, oh Dios, pa ng momento que te unto con nos delante po trono, tata camino po voluntad, ta continua, oh Dios, di gloria, bendicional, chay mericurial ta, oh Dios, de me integrid, que te recibiendo sabiduría y conocimiento, oh Dios, di gloria, que te recibió, oh Dios, profundidad y vos palabra que se revelada en su casa y en su vida, danki, oh Dios, pa ng momento que vos Espíritu Santo en su casa ministrando y su vida, Señor, oh Dios, por todo lo cual nunca te sucede costan diablo, Señor, oh Dios, en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria, bendición a Shaimorita de Dios, oh Dios, te estoy ganando un camino de bendición a tata, pasó la opinión, tú con nos pacte, nos oración, de un acuerdo, pasó esa, oh Dios, ta voluntad, esa, oh Dios, tu costa divo, en el nombre de Cristo Jesús, bendición a Shaimorita, oh Dios, de me integitato, oh Dios, kuturkos kutasoso de tatibum tanada di gente en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria, bendición a Shaimorita, oh Dios, tata, oh Dios, que lo can arriba piedra, que lo can un día, que lo tiene un día bendicionado, somos esa, oh Dios, que importante está, que bendicionado, ore comisadia cubo, el comisadia de presencia, cubo palabra, no sea tonquilla para su vida, oh tate luz que ascende de mi interés su vida, donde que llegó Dios, un bendición está para cada un copa de poner, en el nombre de Cristo Jesús, suyo, con su casalo, tiene éxito y prosperidad, tiene día chavi, chaimoric, porque un día, a ver, un día tremendo, en tu bendición, oh Dios, de gloria, tata, thank you, oh Dios, thank you, tata, oh Dios, tata, oh Dios, de me inte que tata, pa, oh, tata, thank you, oh Dios, por nuestro mananturo, oh Dios, thank you, pa, oh, tata, de me inte que tata, pa, Giovanni Valentina, thank you, tata, oh Dios, Giovanni Valentina, de me inte que también tú con nos, tata, pa, engrandecemos nombre, dabo tu honor y gloria, Señor, oh Dios, por Giovanni Valentina, sa, oh Dios, que estaba tu prioridad en su vida, que estaba visa la gata luz de mente que mira y cana, oh Dios, camino tengo llega y ser, oh Dios, que ya todo y vos Santo pa sombra, era nabo tu honor y gloria de bien main, tanto de un acuerdo en tu con nos, a engrandecemos nombre llamado tanki pa turcos, a Dios nos cutos tur conjuntamente, Ministerio mita bendición a mi humano, tú la conocemos Dios, tanki pa vida di Giovanni Valentin.
Thank you por su vida, oh Dios, vida su ser querido, en su casa, su trabajo, oh Dios, tú lo cual que te soso deriva día, chave, oh Dios, que en su vida. Thank you, oh Dios, pe camino que te canta, un camino, oh Dios, camino para llegar más cerca de vos. Thank you, oh Dios, Giovanni Valentino, un toco nos delante de trono, o que me inta aquí. Tata delante de trono poderoso, trono, oh Dios, y sanación, trono y salvación, trono, oh Dios, y sabiduría y conocimiento, trono, oh Dios, de Galatas 5:22, que tú le frutan, el trono de gracia, oh Dios, que te trono, que te abo completo, Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria, se me dan que va de me inta quitata, oh Dios, Giovanni Valentino, tu conostate in grande sebo nombre, mabutanki patun costata, e momenti che scello apri un tu cominda che ta un nostra bond, extra baottata, dilanti trono, Dios per risibi costan tremendo divo, tata tanti, oh Dios, como ta ministrando de su vida, oh, con palabra, e palabra divino, oh Dios, lo cual non puede, no sa, oh Dios, de sabiduría y conocimiento de su vida, de conocer, oh Dios, conocemos más de cerca, de sa, oh Dios, que poder tenga internacional, oh Dios, junto con nosotros, Dios, oh Tata, demos presencia, oh Dios, de gloria, tanque, Tata, tanque, oh Dios, con Giovanni Valentín, su ser querido, oh Dios, Turco, Taronti, Jesús Castro, en prosperidad y éxito, bendicionata, oh Dios, ángel vivo poderoso, con los protejados día, oh Dios, ablocando su delante, oh, le tengo un día tremendo, oh Dios, un día de perdemos presencia, un día con comunicación con oh Dios, pues la voz de Dios, alfa y omega, y lo cual como comienza nunca te queda en la mitad, Dios, no sabe, Señor, oh Dios, bendicionado, tata, de me intequitado, oh Dios, thank you, oh Dios, thank you por tu palabra, thank you, oh Dios, por tu cos, diablo, de me intequitado, con tu vida, Señor, oh Dios, en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios, de gloria, poderoso votar, Señor, oh Dios, poderoso votar, de me intequitado, su palabra, ta vivo, o palabra, oh Dios, ta, oh, tata, o palabra, ta turco, en el nombre de Yeshua Mashiach, tata, ministrana, oh pueblo, ministrana, nos tú eres un que te inserte y humble, tú eres uno que conoce ainda la palabra, de people de nambido, oh Dios, y rendol, y Giovanni Valentin tonto con nos tata para recibir todo lo cual non combattesse nel su vida per dia chave en el nombre de Cristo Jesús so tata bendicionata oh Dios pasamos 1000 poca na su banda link 10,000 na su banda rex pero cerca c'è nada no può llegar en el nombre de Cristo Jesús Bota bendicionar Giovanni Valentin de dia chave un día tremendo lo botín Dios lo va adelante en comunicación íntimo lo botín con él en el nombre de Yeshua Mashiach Dios de gloria tatatán Dios para Luis Wout bendicionata Luis Wout de mente que tata también con Luis Wout onto con nos Señor oh Dios tata el cheta de Unity 2025 llamar Luis Wout también Señor oh Dios representa su mes oh Dios delante de trono delante junto con nos tenemos presencia de un acuerdo Señor oh Dios o somos tabota prioridad el Luis Wout subir tabota oh Dios tabota que el Luis Wout oh Dios se camina que está en el nombre de Cristo Jesús oh Dios de gloria de mente que oh Dios Luis Wout binabo tu honor y gloria Señor oh Dios y grita nabo junto con tu ser humano ministerio mi bendicionado acuerdo tata Luis Wout tata tanki Tanque paturcoso, Dios, como ahasi, como está haciendo y con lobo baihasi, oh Dios, ten vida y nos conjuntamente de ministerio, mi bendición a nos tú de un acuerdo, tato, nos llega junto con llama, tanque, gritan a tanque, y humano la con nosotros grita tanque, oh Dios, para vida de Luis Wout, tanque, oh Dios, para Toris Wout, Danke, Tato, oh Dios, por su vida matrimonial. Danke por su caso y una, oh Dios. Danke, oh Dios, por su voluntad de su vida de día, chave. Danke por su trabajo. Danke por su salud. Danke, oh Dios, por tu cosa, oh Dios. Welcome, baptize, Budruvis. Bendicionado, tal Luis de Mainta, quitado, oh Dios. Bless, junto con nosotros, Tato, oh Dios. Recibiendo vos palabra de verdad, Señor, oh Dios, junto con nosotros, delante de vos trono de voluntad, vos trono de libertad, vos trono fuerte, vos trono de candela. Tata, vos trono, oh Dios, de gracia, vos trono de sabiduría y conocimiento, y Luis Volta Bini, Tata, pasomba esa manera para así, que de Lamentación, capítulo 3, versículo 22, 23, con turma de compasión y misericordia, tan nuevo, tan fresco, del nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, tan oh Dios, para todo lo cual casoso de ayer, de envidia, Luis Volta, tanta ayer, en ese man completo, a madrugada, tu cosco, a ver que Luis Volta, bien, mainta, no, tan fresco, Dios, para voluntad,
seguir continuando en su vida. Para palabra, oh Dios, tu guía para su camino. El luz que descende, oh Dios, por llegar a su trabajo, Señor, oh Dios, tanta mire evangelio. Bendición está en el momento que en su casa, oh Espíritu Santo, que apasionaba, oh Espíritu Santo, que te ministra tu día de nuevo, oh Dios, tu día algo nuevo. Bendición está, oh Dios, como tus adores, como tus atores, como un instrumento, Señor, oh Dios. Ota papia torte che den vida de Luis, oh Dios, y espíritu obediencia desde su casa. Tan quitado, oh Dios, pe unidad de la matrimonio. Tan que, oh Dios, pa misericordia de la matrimonio. Tan que, oh Dios, pa compasión diablo de la matrimonio. Tan que, oh Dios, como de Dios, tata pa aquí el Luis, oh, de camino poderoso. E camino, oh Dios, unda que llegue que buta suman alga sosode. Unda que llega papi, oh Dios, va voluntad a ser cumplir. Unda que llega pisa algo, oh Dios, alga sosode, oh Dios, pa sombra, esta cana riba colebre, esta cana riba escorpión, pa sombra lo cual puta vivo denche, ta sina poderoso, Dios, con nada con ta vivo, con popara contrice del nombre di Yeshua Mashiach, Dios, me inta ki brutal visvo, ta bendiciona, su casta bendiciona, torista bendiciona, esta canan, tu dos ta canando den es sombra, oh Dios, pa llega, caminda, porque pa nang llega, caminda ta glorioso, camina un teminchón, oh Dios poderoso, oh Dios de gloria, bendicionata na ministerio, bendicionata, oh Dios, trucos, diablo de mente que de la vida, pues vos es Dios poderoso, vos es Dios alfa y omega, y lo cual como comisa nunca te queda en la mitad, en el nombre de Yeshua Mashiach, Dios de gloria, te bendicionamos, tal Luis Vaut, de mente que glorioso, otra Vaut te bendicionamos, casta bendicionamos, yo te bendicionamos, familia Vaut completo, vos te porta el evangelio 30 que te ministra tu día de nuevo de la vida, en nombre de Cristo Jesús, Luis Vaut, Bota bendición, aleluya. Data thank you, Dios, para mainte que nos tabing con nuestro man, oh Dios, senaida. Anche tanto, Dios, para senaida, argira de mainte que Señor, oh Dios. Bendicionata, senaida de mainte que tato, Dios. Como palabra da grande, como palabra da poder, o Espíritu Santo que yo, oh Dios, te te único, oh Dios, te vi junto con su humano, no acuerdo, para começar, oh Dios, te sacaste prioridade em sua vida, para começar a mente, como, oh Dios, grita na boca, na boca, honor e glória, para someter de Deus poderoso, estava de Deus alfa e omega, oh Dios, de glória, e lo qual, como ta papia tudo em sua vida, a ser cumprido, oh Dios, em nome Cristo Jesús, oh Dios, se naida da pinin na boca, honor e glória, e grita na boca, tanki, oh Dios, de gloria, papi, oh, tanki, oh Dios, papira, dice naida, Señor, oh Dios, tanki, papi, dice yo, nang su nieto, nang su rumano, nang turo, Dios, tate, caminda, que tacana, su trabajo, e voluntad, diabo, diariamente, su buen misericordia, y misericordia, y compasión, tu día de nuevo, tanki, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, como comienza a purificar su vida completo. Thank you, oh Dios, que sangre de Cristo, Dios, que se derramado en su vida. Oh Dios, thank you, oh Dios, para en su casa paz y armonía tremendo. Con tu voluntad glorioso, oh Dios de gloria, bendicionase, naida, de mente quitata. Como palabra, vida vivo, oh Dios, valga soso de, oh Dios, en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria, se naida y se yunan, turlo, ta bendición, y éxito y prosperidad, en turcos con diariamente en nombre de Yeshua Mashiach, Dios de gloria. Tata tanki tata, oh Dios de gloria, basenado, oh Dios de mente quitata, de oración que está, el comunión que te íntimo, como Dios, ta voluntad de ser continuado, oh Dios, contra nada de gente. El comunión que te incuba, un comunión tremendo, un comunión glorioso, un comunión, oh Dios, de alfa y omega. Y lo cual como comienza nunca porque de la mitad de envidia se naida. Bendicionase, naida, de su trabajo, ahora llega a ver, Señor, oh Dios, data algo nuevo, tu día algo nuevo, data que en culpa con él recibe algo divino, pasó mi palabra de vos, a continuar a ver a pico de envidia se naida, en nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria. Bendicionase, naida, argiramente, quitado como voluntad tremendo en su vida. Algo nuevo, soso de pasó, de Dios poderoso, de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, thank you, Dios, para sabiduría, conocimiento, profundidad y palabra, oh Dios, conocer, revelar diariamente de mi de nuestro mano, en nombre de Cristo Jesús, Senaida, habemos un día tremendo, habemos un día de presencia de Dios, y Dios, Dios lo que da ministrar,
Ministra, oh Dios, den camino como por aquel, camino manden un llegue, nan Dios te llega. Tata, danki, oh Dios, danki, tato, Dios, tabo palabra, danki, oh Dios, tabo palabra posicional, de mi escenario, de un día tremendo, un día bendicional, un día glorioso, soy un su nieto, un ser querido, un ser humano, tu, lo tengo éxito, pues, o cenário, tu me intersaco, e te porta de boa notícia, que tenho ministrar todo de chega, caminho, mande, não pode chegar, tem nome de Yeshua Mashiach, oh Deus, bendicionar, botar cenário, vivo caso completo, thank you, oh Deus, para nós trocar Carlin Torres, também, aqui. Bendizionata Carlin de mente, chitato chi vo volontà, chi vo palabra, i turcostiavo, Dios, che continuamente chi, o Spirito Santo, che chi Carlin, o Dios, tamme, papi, un tu custo romano, tu, de un acuerdo, paso de salvo, de un acuerdo, de un poder, e poter manera ministrata, in dia Pentecoste, tu stava ta junto, ora, quando de uma oração de Espírito libertado, de um acordo espirituoso, sabe, em candela, mas nem candela, tá? Pensa é a hora que nós todos juntos, tem um acordo, ó Deus, tata, o Espírito Santo, mas nem candela, onde o caminho não está, de não está, passamos por relação íntima, nós temos com Deus, que nós somos de um acordo, tem em nome de Cristo Jesus, Carlin Torres, também, ó Deus, que tem presença de Deus dentro da casa, tata, gritando, na de mente, que tata, tava prioridade de subida, tava Deus, alfa, omega, de subida, tata tava começar a curso de subida, muito larga trabalho na metade, em nome de Cristo Jesus, Carlin Torres, gritando, nabo, tudo no de glória, e nós como ser humano, ministério, mita bendição, lá nós todos humanos, lá Deus, chama Deus, tanque para pedir Carlin Torres. Tanki babidi su yunang su nieto nang su ser querida osto su suegra turco taron si jep turco tabi badel su kasnata tanki pa autoridad diabo tordi Carlin o Dios ten vida de cada tanki o Dios ko ave Carlin ta conocebo más ta cerca pa su de Dios todopoderoso o taba de Dios alfa omega ku Carlin a ping escrito un tu no state ta delante do trono camino po poter ta manifestar camino po poter ta ministrar en el nombre de Yeshua Mashiach Dios de mente que Carlin ta bendicionar sombra, ela para onde te conosce, ela para firme, pastor do storm, ela quer para turcos capini, ela quer para conosco, para começar, essa que promessa não que custa grande espiritual, para e toda essa esperança, toda essa perseverança de fé, essa chega de caminho, não está para soma, nós tem para motivar outro, nós tem para estimular outro, e carlinçar outro, Deus, nós está para que não como pilar, em nome de Cristo Jesus, Carlin Torres, habemos um dia tremendo, habemos um dia glorioso, habemos um dia que a presença de Deus, oh Deus, assim vamos disponível para Deus, ministrador de poder invocar, em tudo isso não pode invocar, que daqui tu passou botar em gozo, vou comunhão com Deus é importante, não papia nada, vou comunhão com Deus, assim oração, papia você, chama Deus tanque para sombra, dentro turbulência, nós começamos de gozo para sombra, tá Deus suprema, não está para constável, botar para bendicionar, botar carne de mente, que a palavra de Deus cabila vivo, a palavra de Deus que posicionar, kami naman yan yung po yaga ng Diyos tayo gade mainta ki kalingan to ministrade mo vida tanki tato Diyos ko sukas na trari mapiera tanki o Diyos e voluntad ya bota fuerte den su vida tanki o Diyos awe o Diyos está canando de sombra de todo poderoso tato ko mil po kayo na subanda den 10,000 na subanda de akwero sa kasi na dun po yaga po sa sungka bay bimbi po den siya ado na autoridad bakan ribo ko lebro ko scarpi yung degen nambo di Yeshua Mashiach o Diyos sente bo cantela de casa ki o Diyos parieka den ng casa, ministrade ng casa, em nome de Yeshua Mashiach, Carlin, botar bendicionar, porque eu não como nieto ng rompibo, completo de êxito e prosperidade, e sangue de Messias, sabem, dembocar, cumprir tudo cosco, nota quadra de presença de Deus, botar cumprir completo, bocar completo, em nome de Yeshua Mashiach, Deus de glória, tata tanki tata, oh Deus, tanki tata, oh Deus, para os milabedani de mainta, que oh Deus de glória, os milabedani tamuntu conosco, tata, voluntad, una voluntad de nuevo, estamos Espíritu Santo, guía, me le medalla de mente que, vete un toco romana, vete de un acuerdo, pues aquita un fuente de libertad, en el campo de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, bendicionada, oh Dios, de sabiduría y conocimiento, como doné, cultura por tanto conostata, esto un tiempo presencia de un acuerdo, pues en ante poder, en el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, ave, oh Dios, tata, mi, lutera, tabini, nabo, krista, nabo, turno de gloria, pastor, cotarante, de nós, Romano, la que nos todos, conjuntamente, de un acuerdo, gritando a Dios, llama a Dios, danke,
Passamos nuestra grita pecado en nuestra humana, pasamos Bible tabisa del buque de Job. Bible tabisa del buque de Job, capítulo 42, versículo 10. Ora Job, carabong, Job pas de nyenye kos, perde tu kos bila malu, pero toque la que te resta pa su amigo nang. Anto Dios tit kune, torko ba que te resta pa amigo nang, mita bendicionado con double portion, de todo lo cual nang kubota ting. Hahawe bota yung double portion pa somba, bota resta pa bo ser kerinang, bota resta pa bo amigo nang, bota resta pa bo yun, to pebble ta strikalo, bota bendicionado, ora bota resta pa bo ser kerinang, dengan hamba ti Yeshua Mashiach, de maintati, tata ministrada em cada de nosso caso, grita ori ki tata tanki pa bidilot mela, tanki pa bidil sa yon ng sunyeto ng o Diyos, tanki pa Mustafa, kasadi rot mela, tanki pa bida matrimonial, o Diyos ko tong fuente de vida, kuta algo novo, o Diyos ko bata komisando ka ministerio din ang o Diyos, den helderi ng algo novo ting gusto suceder, tanki o Diyos mo to susunod mela como un canal, o Diyos ko bata papatorti siya den vida, o Diyos, den vida de su casa Mustafa, bendicionar mila de mente quitado, oh Dios, para saber de conocimiento, oportunidad de principio, que esa, oh Dios, a que te fuente verdad, esa, oh Dios, o de un grupo, de un poder, esa, oh Dios, da palavra de nu gente, esa, oh Dios, carne com sangue, não pode vir de mente que junto conosco, somos nosso grupo de autoridade, nosso corpo a formar, nosso de espírito de verdade, é fuente que da fuente de candela, del nombre de Yeshua, Dios de glória, ministrar no pueblo, ministrar, oh Dios, en cada vida, ministrar, oh Dios, cada de mi gente que mira, oh Dios, verdade, delante de trono, Señor, oh Dios, trono de candela, trono de sabiduría, trono de conocimiento, trono de poder, trono de gracia, trono de sabiduría, trono de profundidade, e palavra, Galatas 5:22, completo, tu é fruta no espiritual, tem vidro, mira, tatalagan ng kumisa, desarrollar, oh Dios. Desarrollar mente quitado, oh Dios, para profundidade de palavra não ser revelada em sua vida, para o mistério do evangelho seguir cumprindo em sua vida, em nome de Yeshua, oh Deus de glória, bendicionado, oh Deus de mente, que é poder de graça, é poder de amor, é poder de sabedoria, conhecimento, de vida, oh Deus, caminho de estar dentro da sua casa, uma relação íntima com Deus, uma relação, oh, maneira para começar, oh Deus, dentro da sua vida, oh Deus, tá, bote alfa e ômega, tremendo está, Senhor, oh Deus, por uma humildade, talaga po yung kaleo, e sabedoria e conhecimento, oh Deus, tudo qual ko também ser ministrado, oh Deus, todo dia de movida, tá, por um motivo, em nome de Cristo, das outras mila, por estar bendicionadamente aqui, a palavra de Deus, tá, de movida, todo dia de novo, por yun ang kubonyeto ng Mustafa, ng éxito, pa sombra, tá, bota para ako mapila, tá, bota porta pa família, la cruz, família, medalha, em nome de Cristo, das outras mila, bota bendicionado, sangue de Cristo purificava o casco, toda situação grande, oh Deus de glória, e canando botada em sombra de todo poderoso, o sábado amor, que cubo papia, los osos de posto, celo tá bripavo, o relação íntima, prioridade em vista de Senhor, em nome de Cristo Jesus, botar bendicionar os milagres. Aleluia, glória a Deus, thank you, Deus. Thank you, Dios, pa sheritza chinga de mayinte quitado Dios unto con nos también en nombre de Cristo tu sheritza chinga. Gloria a Dios, tata pa sheritza chinga tamunto con nos, tata cabinunto con nos de mayinte que pa engrandecebo nombre nabuturo nori. Gloria, Señor, oh Dios, pa sombesa, cotabota prioridad en su vida. Esa, oh Dios, unto con nos, ministerio mita bendicionado, oh Dios, tengo presencia, algo tiabo, algo nuevo tengo suceder en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendicionero, man, Señor, oh Dios. Bendicionero, man, que palavra vira Bíblia de sua vida. Algo novo suceder, Senhor, oh Deus, tata, somos essa, oh Deus, nós temos motivo, tá bem de lá de trono, não te tá ligado. Xeriça chinga, tá gritando, agora que tata, dá futuro, não de glória, passou, mas tata, sabe, acordo, e lá que nós tudo chama Deus, tanque, gritando, Deus, tata, tanque, babi, xeriça. Tanki pa bidu su kasa, oh Diyos. Tanki pa bidu su yun ng kusunyeto ng, oh Diyos. Tanki pa su kas, tanki pa su trabaho. Tanki pa voluntad di aba din su vida. Tanki, oh Diyos, pa fruta ng diabo din. Dinamot di Yeshua, Mashiach, oh Diyos. E komunyon que tinha o que coabo, Senhor, oh Diyos. Ministratem su vida, oh Diyos. Caminham papi conyen, e babuye ka tem ng tata. Tes un paz, tes un amor, tes un graça, Senhor, oh Diyos, tata. E komunyon intimo que me estiting kusunyeto ng kusuyun ng, oh Diyos. Abre e porto, oh Deus, para ter paz, amor, tata, lá que não somete na mesma outro, oh Deus, para algo novo suceder em nome de Cristo Jesus. A xereça jinga botou dia tremendo, tem a sombra de Cristo Jesus.
Bendicionamos a Sheritza de mente, quita santo, thank you, Dios. Thank you, Dios, con tiempo termo nilabo. Thank you, Dios, tabo palabra. Thank you, Dios, bendicionamos ta, oh Dios, de gloria, Sheritza jinga tambe de junto con no tenga en nombre de Yeshua Mashiach, aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Thank you, Tato, oh Dios, pademe inta kitata pa nostro mang reina Petroci, Señor, oh Dios. Bendicionamos ta reina de mente quitado, oh Dios, reina junto con nos, tata voluntad tremendo de subir algo nuevo, so de patum reina sa, e gesta de Unity 2025 tambe ta tur con nos, tur con su romana, pa voluntad de Dios, so de subir. Bendicionamos ta reina de mente quitado, oh Dios, e palabra de Dios, oh Dios, ministrar de movida, oh Dios, de mente que junto con nos, de un acuerdo, oh Dios, tu no Dios, tu honor y gloria, ma Dios, tanki, tata reina de mau tanki, pa tur cosa con nos conjuntamente mi romana, la nos llama Dios, tanki pa vi reina Petroci, tanki tato Dios pa vi reina Petroci, si una da freita, so Dios, turco taronte, su caso completo, su ser carina completo, oh Dios, y tú lo cual cutaronte de su casta bendicionado, oh Dios, tanki tata pe amor e gracia entre ellos y uno, tanki, oh Dios, por voluntad, lo cual el diablo que tengo suceder. Bendicionar reina da de mente que Señor. Bendicionar reina da de mente que tato junto con nosotros delante de trono, junto con nosotros delante de poder, junto con nosotros delante de gracia, Señor, oh Dios, para ministrar, demos en subir, oh Dios, tú lo cual no tengo gustos, de lo cual no que no sain, oh Dios, ta voluntad, tata en el nombre de Cristo Jesús, de mente que tata ministrar de mi reina, ministrar, oh Dios, para no comprender, oh Dios, tata de su presencia, de la presencia de Dios, está glorioso, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, dan que tata, reina, junto con nosotros, de mente que tata, engrandecemos nombre, tata. Thank you, Pastor Cos. Thank you, oh Dios, para voluntad, de reino, oh Dios, que soy uno, que soy nieto ng tour, ting éxito de ng trabaho, ng kunang negosyo ng, oh Dios, turcos ko na nga si, thank you, amore, gracia, armonía tremendo, entre el que soy uno, oh Dios, thank you, oh Dios, que estaba formando cosas, nada de gente, pero bendicionado, oh Dios, de gloria, mente que reina Petroci, junto con nos, tabo de Dios poderoso, tabo de Dios, lo cual como comisanyong kung te queda na mitad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, oh, tú no reina más fuerza, tata, pues reina, me comprende turcos, cabo, este un milagro grande na camino para traer porte, tata, pues sigue perseverar, Señor, oh Dios, por lo cual un espiritual, por lo cual un divino, que tengo soso de su vida, toma posición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro man reina estimada, pota bendicionada, que día ya va a ver como yo no da freitas. Voy un tour bonito, un tour cara en sombra de Todopoderoso y bocasco, boco turbo cerca de te cubrir, que sangre precioso, que te sangre de Mesías. Aleluya, gloria a Dios, Tata Santo, danke Tata, oh Dios, nuestro vino que Kenneth Macay, aleluya. Bendicionata Kenneth Macay, oh Dios. Aleluya. Bendicionata Kenneth Macay, te de mente quitado, oh Dios. Voluntad de vida que anamakay. Algo nuevo que sucedió, Dios de gloria, como voluntad, tato que carga que ya queda. O Espíritu Santo que ya queda de mente, que queda de junto con nos, tata, engrandecemos nombre, nabo, todo honor y gloria, por su tabo palabra. Tabo voluntad, tengo continuar en su vida, en vida su uno con su nieto, nam. La presencia de Dios de mente, que tata, y ensalzabo nombre, nabo, todo honor y gloria, amado, tanque para tu cos. Nós conjuntamente, Ministerio, me bendicionate, amado, danke Tata. Danke Tata, oh Dios, para a vida de Kenneth. Danke Tata, para a família Macay completo, com o receber evangelho de Kenneth. Danke para Kenneth, su yuno, su nieto, não. Danke Tata, oh Dios, para a mente que queda junto conosco, diante do trono, Senhor, oh Dios. Mi hermano, tú la conoces, amado Dios, danke para a vida de Kenneth. Aleluya. Tan kitado, oh Dios, pakiano to Dios, de mente kitado mo palabra, mira, Bíblia de su vida. Tan kitado, kukiano to Dios, sa, oh Dios, kutaba de Dios, prioridad, tata, y tata, que te junto con nos, delante do trono, para recibir sabiduría y conocimiento, todo día de nuevo. E misericordia, que compasión, todo día de nuevo, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Llama, oh tata, tan kitado, kukiano sa, oh Dios, kutaba de Dios poderoso, kutaba de Dios, alfa y omega, lo cual como comienza, nunca te queda mitad. Bendicionar que de mente que tato, oh Dios, tato, que tabo poder, que tabo gloria, tato, de nombre de Cristo Jesús, la que tu coscana, bom de mi de Canaan. La que soy uno que su nieto, éxito y prosperidad.
La que natin guian territorio mo Espiritu Santo. La que palabra Dios de Dios mira pipo de mo vida que casi mo mes disponível para Dios que da guiabo turtia que Pastor Dios tem algo tremendo, Pablo. Deus tem porta tremendo, Pablo. Deus será tu porta na tua maneira, buca revelação de missa. Deus abre a porta de bobida com nós será nunca mais que não botar bendicionar. Botar bendicionar de dia já a palavra de Deus sobre a Bíblia. A palavra de Deus está forte de bobida que em nome de Yeshua Matias. Tata danke, oh Deus, para nós irmãos querem compreender. A compreender, Tata, oh Deus, que a palavra está tremenda de subir, oh Deus, Tata, bendicionar, botar querem. Bendicionar, botar para somos Deus. Dios está ministrando, te gente está ministrando en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, aleluya. Vos está bendicionado, Kenneth. En nombre de Yeshua Mashiach, aleluya. Oh Dios, danke Tata, oh Dios, por nuestro hermano, oh Dios, Tata, Mirna Brown, de mente aqui. Tata, nós também corremos Mirna Brown, de mente que está para Mirna Brown receber lo qual não cotativo de mente que está en nombre de Cristo Jesús, bendicionar Mirna Brown, tá. Tata Mirna Brown sawot Dios tato ko taba ta prioridade ko taba ta Dios di Abraham Isaac e Jacob e tudo lo qual ko ba kumisa nunca bukada na meta trapau ko ba kumisa din vida di Mirna Brown algo glória tem que manifestar mais na grande Senhor, oh Deus. Tata em nome de Cristo Jesus, de mente que tata se amava danke, oh Deus, para Mirna Brown, junto com nós, tata, vontade continuar, algo novo de continuar, bendicionar Mirna Brown, oh Deus, a palavra, oh Deus, que está tremendo, a palavra, oh Deus, que toma posição, a palavra, oh Deus, com Mirna Brown, oh Deus, tata, com Mirna Brown, também nabo, por honor e glória, grita nabo, tanque, para tua coisa, tua mira humana, lá que nos sostene Mirna Brown dentro do carro, e grita na Dios tanque tata pa vida de Mirna Brown. Tanque tata o Dios pa vida suyo ng sunyeto ng o Dios su caso Dios tata o Dios se paz e amor armonia entre ele suyo com sunyeto ng o Dios e bo glória que tenho manifestar em sua vida diariamente e o Dios se caminha que tá o Dios ta pa llegar mais cerca diabo. Tanque o Dios ku o Dios bo Espírito Santo lo toma posição em turcos com Mirna Brown lo hace. Tanque o Dios ku ta pa de guia espiritual pa Mirna Brown que Mirna Brown sa o Dios cerca bo Dios ta constante fino cerca bo Dios ta impossível de vida possível. Oh Dios, invencible de vida possível, ang kita, oh Dios, comer na brong compreender ko, kutaba de Dios Alpha Omega, kutaba de Dios poderoso, bendición na mir na brong tao, oh Dios, de mente kita, comer na brong sa, oh Dios, tata, junto con nos tilante mo trono, kami na po poder tamin sa sanasyon tamin dyan, salvasyon tamin dyan, po trono ko ta Yeshua Mashiach completo, in nombre de Cristo, tata, ministrado en su situación ng oriki, sangre de Cristo, kaser derramato de yaga ng oh Dios, de vida Mirna Brown, oh Dios, su sanación, 100% ko tumulugan na debido tempo, oh Dios, ko ta diabo, la Mirna Brown, perseverate en su fe, su sanación também, yo fake thing, que saque ta sanada em nome de Cristo Jesus, oh Dios. Ministra, oh Dios, boa palavra, ministra, boa poder, ministra, boa graça, ministra, oh Dios, tu honor e glória também na vossa, Senhor, oh Dios. En nombre de Yeshua Mashiach, Dios, bendiciona Mirna pronta de mente que bendiciona cada palabra que ser ministrada en vida Mirna pronta, bendiciona su casta, bendiciona su gente, bendiciona también, oh Dios, cubrivo de sangre, es sangre precioso, es sangre de Mesías, aleluya. Bendiciona bota mira mente que tal sabing, oh Dios, Dios también cocho dela nar de mente que tal, thank you, Dios, bendiciona nar de mente que tal, dela nar de nombre de Cristo Jesús. Também o Deus que estava a prioridade turcasi, turbida. Se dela nara junto com nós, estava a engrandecer o nome, nabo, tur, honor e glória, podemos dela nara, que estava de Deus Alfa Omega, que estava de Deus poderoso, que estava de Deus cabeça da nakata luz, mas ainda que por mirar, que é que se por miricana, passomba, Deus a parte dia dentos, dia dentos, a noite de dia, antes de dia tá para nós mira se esta peça, nós não tá dia noite, tô ora me inta abre, que com nós é luz, nós tem que chamar Deus tanque tato, Deus considera na compreender sei, e ela junto com nós tá bem grande, seu nome, na abertura honor e glória, mas o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus de amor, o Deus poderoso, e se der na tapinho, o Deus tata, o Deus grita nabo, e nós turro manang ministério me bendicionar, que nós tá chama Deus tanque bebida de Sudelanar.
Tanque Tato, oh Dios, pasaremi, tanque pasemos, oh Dios, tanque mabukas completo, tanque pe camino ko patakana, vete camino manera Dios que, tanque pe Espíritu Santo ko tagiya bukas, oh Dios, ko ministrar dem bukas, dem vida, sudela papena Dios sa woki pa sa woki pa de un acuerdo con nosotros, do boda Espíritu Santo, ta tem bukas, papel pa Dios tem de vos tem, to ministrar dem vida, dem situação, e lo qual não kubo que pa cambia, kubo mes no po cambia, po sa carga ng tuta di Dios tanta, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionarse de altamente quitado, Dios de Juni, 2025, oh Dios de gloria, 2025, Tata, oh Tata, chamas ministrar en su vida, oh Tata, la que canere un camino, Dios, Tata, un camino poderoso, un camino glorioso, camino Tata, ministrar, oh Dios, poderoso, poderoso botar, oh Dios, por sua vacina, ajudar a cana, você ajudar a quem botar em nome de Yeshua Mashiach. Bendicionazo dela, Senhor, oh Dios. Bendicionazo dela, palavra de boca vida, pepo, algo de boca sosote, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Bendicionazo dela, também, que sarei me bendicionar, su casta bendicionar, turco taronte, te bendicionar, danke, oh Deus. Danke, Tato, Dios, ko aviso dahil de un día tremendo de mo presencia. Tato, nos tabing, oh Dios, de mente que Tato, oh Dios, ko Ana Marie, oh Dios, Tata. Ang Tato, oh Dios, ko Ana Marie tambe, Señor, oh Dios, Ana Marie tambe, sako tapat na prioridad sa vida. Ana Marie sao, Dios, ko tapat na Dios poderoso. Ana Marie sao, Dios, ta cerca boit yung kubing, oh Dios, pen engrandecebo number, oh Tata, palbol, nobo, sosode. Pabulong tatso, sosode, subir ang number de Cristo, Jesus, oh Dios, de gloria. Bendición a Ana María de mente quitado, oh Dios, con Ana María vini, Señor, oh Dios, oh Dios, ne fuente de libertad. Esa, oh Dios, ora vinabo, tu honor y gloria, que te paso, peso paso yo, paso casa, paso cerca de ver blanco, por tiempo paso vida. Y Ana María, pingo, oh Dios, de momento, con tu conota, grita, nabo, tu honor y gloria, llamado tanque. Anto mi romano nos tur de un acuerdo. Ministerio mita bendicional que nos llama Dios tanque para de ancha. Ana María, oh Dios, tanque para yo, tanque para su casa, tanque para su trabajo, tanque para su negocio, tanque para su cercaría, tanque para plan de subir, tanque para alianza con Dios se formó con Dios, Dios, en nombre de Cristo Jesús. De mente que ancha, Ana María, junto con nosotros, delante de patrón, oh Dios de gloria, para ministrar poder, para ministrar dos autoridad, para ministrar lo cual Ana María nos ainda, Señor, oh Dios, para tu cosco también diabo de su vida. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, vos poder estar grande, vos poder estar majestuoso, vos poder, oh Dios, de mente que anda muriendo con nosotros delante de vos trono de poder, vos trono de gracia, vos trono de sabiduría y conocimiento, vos trono, oh Dios, todo completo, abo, ministerio, mita bendicionada delante de vos trono y anda María junto con nosotros, en nombre de Cristo Jesús, de un acuerdo no está, oh Dios, ministrador de no te envidia, Ana María, oh Dios, tata, de palabras de vos posicionar en su vida, algo nuevo, soso de, oh Dios, de mente quitada, Ana María, oh Dios, de conexión como de íntimo con Dios, papi na Dios, pa Dios, tende vos tem, pa Dios, ministrar de movida, papi na Dios, pa Dios, sigue un camino, boco camino como que para tem cambio, camino que costa no taca na bom, grita na Dios, visa na Dios, ahora que pa Dios tende vos tem, ministrar de Ana María, assim é, posso ahora que chelo tá abrir, ahora que nós tá hope junto, ahora que vou ter uma oportunidade, nós somos Deus Espírito Santo também um candela cerca boi, oh Tata Santo, thank you, Dios, thank you, Tato, oh Dios, para poder de abo, thank you, Dios, que tamo glória, thank you, Dios, que tamo gracia, thank you, Dios, que tamo sabedoria, Tata, thank you, Dios, que Ana Maria, su casco, su trabalho com o Senhor, cerca de porta cobrir, volte precioso sangue, com o sangue de Messias, oh aleluia, glória a Deus, Ana Maria, um dia tremendo, um dia bendição, aleluia. Tanke Tato, Diyos pa nostro imito mitili, aleluya. Tato imita bing dilante monto kunos tata bukon mo conoce Amy su corazón. Tato vos a quinta Amy. En el nombre de Yeshua Mashiach, Dios, thank you, Dios, para Amy de mente que ya adore vos Espíritu Santo. Junto conosco, su humano de un acuerdo. Camino de Espíritu Santo también cantela. Camino de fuente de libertad con nos turcos estima otro. Nos turcos ta ora para otro. Nos turcos ta bendicionar a María ama. Amy dometele tonto con nos, Tato, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de gloria. Tato, Dios, Amy, junto con nos, Tato, babinabo tu honor e glória, possamos abrir a prioridade de sua vida. Oh, Tata, no momento que me gritando na avo, Tata, tanque para ter cor. Então, miro manantur, ministério me bendicional, que nos grita na Deus, tanque, Tata, a vida de Amy.
Danke para Amy Suyo, danke para Amy Sukas, danke para Amy Cerca y Emo, danke, oh Dios, para comunicación íntimo, danke para palabra, kabila pibo de subir, danke para sabiduría, conocimiento que la y danke para guia diariamente, oh Dios, Tore o Espírito Santo da vida de Amy, bendición a Amy, su trabalho, oh Dios, onde que llega quem que papi com ele, para receber sabedoria não divino, tata danke, oh Dios, que Amy somete submesso, oh Dios, e daga é planta, que saca planta dibo, anche não tá fácil com ele, entregar total tu costo na abo, glória na Dios, tato, oh Dios, de mente que tato, oh Dios, é palavra de bobira pibo de vida de Amy, danke tato, oh Dios, é palavra de oh Dios, de nome de Cristo Jesus, bendición a Amy, de mente que tato, com algo de basos de, com nada de gente, Senhor, oh Dios, em nome de Cristo Jesus, tata, bendición a bota Amy, Amy, oh Dios, tato, su juti, éxito e prosperidade, danke para casa novo, danke para trabalho novo, danke para turcos novo de nossa vida, danke, oh Dios, para aliança, oh Dios, entre Eco e oh Dios, tato da bom plano, bendicionata, oh Dios, cada palavra que ser ministrada em vida de Amy, bendicionata, oh Dios, cada coisa nova em vida de Amy, bendicionata, oh palavra de boca ser ministrada um caminho da liberdade, bendicionata, fonte de liberdade que tu dia de vida de Amy, tato, danke, oh Dios, que Amy da cobrir pode de sangue, danke, oh Dios, para sabedoria, oh Dios, profundidade do pensamento, não, oh Dios, que cambia Amy, sua americana, e cambia sua maneira de pensar, cambia sua vida, bendicionata, oh Dios, em vida de Amy, sabe, tu coisa lá canabo, Dios, para abocana com ele, para abocana su dilante, oh Dios, para sentir, oh Dios, tata lege compreender e mirabo mais, para somar é saco, bo manta riba che, pero tata imita estreifteran, para conhecer bo mais da cerca, tata abrir, stretch o tent, Senhor, oh Dios, stretch e tente, oh Dios, para su território tá marcar, em nome de Cristo Jesus, oh Dios de glória, bendicionado tá Amy de dia já um dia tremendo, dia que a palavra de Deus está tremendo de movida, dia que Deus, sua palavra, Deus proporciona, del tur caminho que para cana, tur caminho que para chega, tur caminho Deus com algo soltar, bota papi na pastor de palavra de Deus, bota pebo de bota ministrar, oh Deus, bendicionado tá, aleluia, tá, thank you, oh Deus, thank you pero manque, oh Deus, danke tato, oh Dios, tu cos diabo de nossa vida. Danke, oh Dios, que da vontade de gente. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Siga vos ministrar em sua vida. Siga vos guia sua caminho. Siga, oh Deus, mostre o caminho de cana. Você me caminho de cana. Tato não está fácil, Senhor. Oh Deus, pero para estar glorioso. É mesmo tempo presença. É mesmo comunicação. Comunión íntimo cubo, aleluya, oh Dios, tremendo botata, tremendo botata de momento aqui, tremendo botata de mente que tata vosotros costa divo, Senhor, oh Dios, nada de nós mesmos, da voluntade de gente, oh Dios, de glória, tata, danke, Senhor, oh Dios, danke, tata, oh Dios. Danke tato ko Diyos ko basia nos kong kana. Danke o Diyos ko bamus nos tami kinos yung kas payega. Inos plakana payega, aleluya. Paso tapo tasia no, si tapo tatia no, de nombre de Yeshua Masih, oh Dios. Bendicionado tato, oh Dios, de dia David. Bendicionata, oh Dios, basia nos kong kana. Bendicionata, e mi kusukasta tremendo. Oyuta tremendo. E caminho ko batakanta tremendo. Turcos ko batasta tremendo. Pasó magoti éxito e prosperidade. Nos turta junto de acuerdo en nombre de Yeshua, aleluya. Así que nos cana de acuerdo. Gloria a Dios. Gloria a Santo Robosete. Y alaba Santo Dios de gloria. Ministrar na boyunang, ministrar na bo pueblo, ministrar na costa kunyo nung comprende. Tur costa diabo tat nos tabing kung marisa hoy. Gloria a Dios, tatatangki pa mamadina. Thank you, oh Dios, para mamadina bindeme inte quitado, oh Dios, para sombra. Tabo te fuente de verdade, que tabo te prioridade de sua vida. Essa, oh Dios, tá tu, essa, oh Dios, tá cerca de tengo bini, cerca nos cuta tu, te cuta de grupo, passamos de grupo, Espírito Santo tá mane cantela, de nos cada su casa. Thank you, oh Dios, de grupo, nos tá sostendo outro, nos tá motiva outro, nos tá ajuda outro, nos tá guia outro de oração. Bendicionar mamadina, tá de me inte quitata, o palavra, oh Dios, caiga no momento aqui e quadri cubri, oh Deus, cubri tu cosco taronde je, taranque, oh Deus, como a madina vinunto con nos tata, pa grita na oh Deus, pa nabo tu ronori gloria, unto ko surumanang, itayo mirumanang, laga nos yama mamadina, tanki pa turcos. Yama Deus, tanki pa mamadina, tem subida, tanki pa vida mamadina. Marisa hoy, tata tanki pa subida.
Thank you, Pabidi, sa iyo ng Señor, oh Dios. Thank you, Pabidi, sa nieto ng Señor, oh Dios. Thank you, Pababolontat, din su vida, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios. Pe caminda que te cana. Thank you, oh Dios. Pe hanggang lang, oh Dios, ko tagiya su dia. Ten su kat, den momento que, oh Señor, oh Dios. Bendiciona, oh Dios. Tinata de me inta kitata, oh Dios. Que labi unto ko nos tata. Oh tata, pa nos hale unto ko nos tilante botrono. Botrono, kami na botrono, Jesus ta. Kami na sana siyong tatumulugat. Kami na poter di ba tatumulugat. Kami na sanggat na ser derrama foi ser de Calvário. Kaping din supida e dune sanação completo. E tem que continuar. E trabalho que Deus começa a desenvolver. Tem que acabar. Então, caminho da comissão é não é trabalho tem que acabar. Permite Deus ministrar desenvolvida. Permite Deus sua glória desenvolvida. Permite Deus o trabalho completo desenvolvida, mamadina. É trabalho não contaminar. Balagay ka tinamitar. Bakit ito costa acaba? Ako kibatin ko, sige. Sige ko Diyos, caminho do Espírito da verdade. Sige bem de oração tromainta. Porque ang galanta democracia, o que sangue de Cristo bem tempo direção a work. E over rafa da democracia, Deus essa nação. Kasi kuta de ministério me também deixou na. Caminho da nos taki, ba receber essa nação, ba começar a receber essa nação, e não botin ko geda, e não Deus que ba botar. Turma ainda, vou vai tu missa, vai tu caminho com o quê? Pero é oração de mente que não perde de embocas. Tu tá aqui não trocosa comissar. O profeta Soraida, o pastor Elton, já aqui não trocosa comissar. Eu essa nação é comissar cana. Aqui tinha glória, aqui tem algo que tem gostoso de. Para firme, turma ainda para botei. Vendo um pouquinho, tá decidir de presença de Deus, bota não pouquinho sei ver, tá abo que Deus tem bocas, vou posser a porta, não podrenta, tá bocas e tá bom mas saco para Deus bota servir. Então Deus Abraão, Isaac e Jacob de Israel tem um ministério que bota encontrei, tá que você na chão começar, não lube da sei. Mas para botar tormento conosco para receber, lo qual que Deus tem para Deus o trabalho acaba de envolvida, é vontade completo. Em nome de Cristo Jesus, a que tem ângulo de bocas, a que sangue de Cristo, a que Espírito de Deus está tem bocas, diante de bocas, ângulo da campana, nada contra de Deus não pega. Tu palavra, tu língua, tu costume capaz de uma direção, então todo dia de nós vir em nome de Cristo Jesus nascer condenar. Aleluia. Botar bendicionar. Tenetura na Deus. Tenetura você casa de Deus, um casa de oração. Uma missa de vai sentar-se preto. Casa de oração. Da casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendicionar botar. De viajar. Aleluia. Glória a Deus. Amadina botar bendicionar Mariso. Aleluia. Tata danki tata. Danki tata pasalação completo de Romão que supida. Aleluia. Bendicionamos a Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Está bom e me que está tremendo. Tremendo Dios está, hermano. Dios está tremendo. É Dios alfa e omega. É Dios se abra a missa. Copta tanque para tu nos orcano. Nanta. Tá sanar feja ayeros. Ayeros a declarar sanação. Algo grande soso de hermano. Para Dios, para receber lo cual Dios te pagó. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. La kami bute cantela que te hace alga soso de. Alga soso de mente que me bute cantela. Me bitrase cantela, me se me traza aqui. E cantela purificação. E candela, oh Dios. E candela, bute bo candela, Señor, oh Dios. Bo candela nos que mira o que está. De nome de Cristo Jesus. La que nos bute candela de Deus que traça o que sabe nos vestir. É candela consumidor. É candela que te quita tudo corte. Em nome de Cristo Jesus. É candela. Aleluia. Aí nós trabalhamos para candela. É candela tremendo. É candela consumidor. Aleluia. Glória a Deus. Ministrar na boca candela, Senhor, oh Deus. Tata danke, oh Deus, na boca candela. Unta candela de nuende. Aleluia. Aleluia. Cambia turcos, Senhor, oh Deus. Essa que nós reclamamos, nos sponsor. Amen.
Nós te sponsor também, mano. Glória a Deus. Já que te sponsor na ministério, me te bendicionar. Tapos você reclama na tua sala assim aqui, somos espiritualmente nada nos sponsor. Se não anda sala, amém? Glória a Deus. Aleluia. Tatabi ko ba kandela ba no sa inyo? Kandela no 5 años. Away tabi. Bem até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nanos bocandela, bocandela, fuego, aleluia. Te candela te sende aqui. E candela sende romang. Laka nos by pepos, e candela ta glorioso. E candela ta fuerte, aleluia. Tata tanki tata. Tanki tata, oh Dios, parumang Adrian Bernardina. Bendiciona Adrian Bernardina, ta de mente quitato, oh Dios, Adrian Bernardina también sa. Tata ta bobolong tatur me inta tati bing junto de un acuerdo. Tata pa abot, Dios Todopoderoso, algo nuevo sucede. Bendiciona Adrian Bernardina, ta de mente quitato, oh Dios, ka cumpli con voluntad, ka ser guiado, o Espíritu Santo de mente, que cabinunto con nos, tata, pa ingrandase bo number. Nabotor honor y gloria, oh Dios, pa algo di vos sucede, oh Dios. Bendicionado tá, oh Deus, tata de mente que tata, cutava de Deus poderoso, cutava de Deus alfa e omega, cutava de Deus pro qual que começa nunca porque da mitad tata, quadriam berri da de mente que tata, panabo ter honor e glória, cristanabo tata, tanque para turcos. E nós conjuntamente de um acordo meu humano, lá que nós turiamo Deus tanque para vida Adriano Bernardina. La que nos llama Dios tan que oh Dios, oh tata, paso yo nan, su nieto nan, oh Dios, su ser querido, oh Dios, tata, etrapau cubo en su vida, Señor, oh Dios, tata, plan de abo en su vida, en el nombre de Cristo Jesús, bendición Adriano, tata, de mente que tata. Danke, oh Dios, con lo cual como comisa de mi Adriano, oh Dios, está tremendo, con ta voluntad, nuende. Tata, la cabo gloria, la cabo poder ministrar en su vida, la algo no pososo de su vida, en nombre de Yeshua, Mati, oh Dios, a ver, Adrián Berrío, ta bendicionar. Oh Dios, tata, vos palabra lo que yo, oh Dios, de un camino, oh Dios, tremendo, un camino supernatural, oh Dios de gloria. Tata, danke, oh Dios, Adriano Bernardino, 20, que tata, que cumple con voluntad, oh Dios, cuta diabo. Punta di nuende, Señor, oh Dios, tabo voluntad, Señor, oh Dios, ministrar en su vida, oh Dios, tata, de mente que tata, Adriano, junto con nosotros delante de vuestro trono, para poder, oh Dios, ser ministrar sabiduría y conocimiento, algo nuevo, diabo, oh Dios, de gloria, bendicionado, oh Dios, nuestro hermano. Danke per salmista que, Senhor, oh Deus, de mente que encontrar costa em profundidade, diabo, Deus ser guiador e o Espírito Santo, algo novo, Senhor, oh Deus, obra de sua mão, oh Deus, danke para cada alabança, adoração que te canto, oh Deus, que a escritura, não, que te guia de vos guiador e o Espírito Santo, danke, oh Deus, que vamos ter um manco, oh Deus, que caminho de cavalcando com o Senhor, um caminho santo, um caminho, oh Deus, que te limpa do puro, bendicionata, oh Deus, de mente que tanto que vou palavra da vivo, o algo novo suceder, tata danke, oh Deus, para mais sabedoria e conhecimento que lobo do ne, oh Deus, e é caminho que te cano, oh Deus, leva um caminho a boque peta, em nome de Cristo Jesus, danke, oh Deus, que ave, esto cobrir, vai meu precioso sangue, esto cobrir, oh Deus, de vontade, com a boque peta, oh tata guie. Guiero man que, oh Dios, pega, oh Dios, de un camino grande, un camino, oh Dios, camino a ministrar, Señor, oh Dios, ministrar en su vida. Ministrar, oh Dios, camino en comprender, oh Dios, de una sabiduría, Señor, oh Dios. De una sabiduría y conocimiento que puedo comprender, oh Dios, lo cual como que vista. Tanto dan que, oh Dios, de salmista, que, oh Dios, un salmista, manera de vida canta pasón. Así, no, oh Dios, te me encanta, pavo, Señor, oh Dios, del nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Thank you, oh Dios, da poder. Thank you, oh Dios, da poder de niente. Thank you, oh Dios, da volontad. Da volontad de niente. Thank you, oh Dios, da gloria. Da gloria de niente. Da pese, oh Dios, nos tuta venido junto. Ensalzanos, maneamos, thank you, para Román Adriano. Su vida completo. Oh, thank you, oh Dios, per plan tu para su vida. Oh, tata, bendicionata nel nome di Cristo Gesù, non sta ben con nostro man. Te direi Catalino, oh Dios, de mente che. Tanki tato, oh Dios, pa te direi Catalina de mente che tato, oh Dios, essa, oh Dios, tato, ko taba bisa da kata luz. Que tinko biya mabu danki, nabu tornore gloria, oh Dios, pedia ka kumisa ko tadibo. Tata, que tama ita tuma parte de, oh Dios, iba mo vai su delante guia su dia pe.
Bendiciona, oh Dios, Desiree Catalina, tanemente quitada, oh Tata, que también, oh Dios, cotaba tu prioridad subido, oh Dios, pine fuente de libertad, o ministerio, me bendiciona, nos tour de un acuerdo que mete un poder de ser ministrado, oh Dios, Tata, tanque, oh Dios, que la ven, llaman, y gritan, nabo, te honor y gloria, unto con nos, de un acuerdo, mi humano, tu lago, nos llama Dios, tanque, oh Dios, para mi Desiree Catalina. Tang kita to Diyos pa Desiree Catalina o Diyos su ser queri ng sukas. Thank you, Diyos, pa ministerio, Diyos, thank you pa caminda que te gane, thank you pa transformación, thank you pa vida nuevo completo, y thank you, Diyos, pa liberación que la haya, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, pa sa caminda que te gane, un caminda santo, un caminda, oh Dios, persevero, un caminho, ó Deus, de perseverança de fé, um caminho, ó Deus, purificar completo, ó Deus, que o corpo está santo, passou Deus, de como Moisés, wapa não está santo, passou a mim está santa, de santidade, não está fácil, santidade, agora está perseverar em constante de Deus, ó. Thank you, oh Dios, para el momento que, oh Dios, Adriano, tú conoces, delante de vos trono, oh Dios, vos trono de poder, vos trono de gracia, vos trono de camino, oh Dios, sanación oposicional, oh Dios, es sangre que ser derramada por el ser calvario, oh Dios, es cruz también, es sangre, oh Dios, de llaga de Cristo Jesús que se derrama por el cruz de calvario, en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios, sanación a ser declarada en movida cabe, va a recibir y va a ser sanada. Oh, Tata, thank you, oh Dios, para profundidad de tu palabra, oh Dios, ve tu trono. Tata, cuando se revela, oh Dios, te han subido, oh Dios, encontrar conocimiento y sabiduría, oh Dios, Tata, oh Dios, el misterio del evangelio. Es comunión íntimo que tenga o que oh Dios, delante de tu trono, oh Dios, Tata, ángel te subiva, oh Dios, te diré, papi, lo cual como que para cambiar. Papi, oh Dios, profundidad, lo cual como que para cambiar, de vida. Pa Dios po llega teinana pa so Dios que llega awe camina bon cuanto nuende camina bon llega inde inan Dios que llega pa piena Dios desirei pa Dios ministra denje pa piena Dios desirei pa Dios po comprender pa Dios que tende fe boboca pa soma nos que ta limpan to pura do ministerio mit bendicionado de un acuerdo anto nos que ta pura to limpio mane Bible ta papa den buki Efésios 5, também busca onde Hebreus me limpa, sem mancha, sem ploi, para nos torta dentro página de acordo. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, bendicionado tá, oh Deus, bendicionado tá, oh Deus, Desiree Cuiman, Desiree Catalina, botar bendicionadamente que a palavra de Deus, para tomar posição de vida. Cambia a situação de pensa, cambia a situação de papel, cambia a maneira de boa maneira cana, turcos. É plano de boca cabeça, plano de Deus completo. Comunicação com o de Deus e tem a palavra de Deus e boa oração. Pois é glória de Deus. Então tu honra ta vai pe. Thank you, Tato, Dios, para sabiduría y conocimiento, como te da Desiree Catalina, Dios. Thank you, Dios, para su casa de momento, que Dios, oración que está esta relación íntimo que tiene a Señor, para mi palabra vida más vivo en su vida. En el nombre de Yeshua Mashiach, Dios de gloria, Desiree Catalina, un día tremendo. Un día que gloria de Dios lo miré y comprender que Dios está poderoso, que tu costa bendice, no diriende en nombre de Yeshua Mashiach, Dios. Bendicionamos a Desiree Catalina aqui. A palavra de Deus está tremendo, a palavra de Deus está grande, a palavra de Deus está conhecer o milagre de Deus. Tem tudo para a salvação, mas a salvação vai mexer o que tem vida. Para limpar o puro. Tem bocasta pura to limpi. Tem picar para fora. Tem turcos conta de Deus para fora. Aleluia. A vontade de Deus continuar para você chegar caminho e trabalho de Deus, a caminho de propósito. Você acaba de dizer o potencial de Deus tem bom. O propósito é não, mas é estiquiobe pureza e santidade. Permite Deus chegar nanang, permite Deus hacer momentos disponível para Deus ministrar todo tipo de vida de sifri, de vida turco tarante bo, de bocas completo. Glória na Deus, Desiree Catalina, bote um dia tremendo, bote um dia bendicional, então nós também com sifri, Rosinda,
Aleluya, tata, thank you, Dios, por este fritro sinda de mente aquí. Thank you, Dios, por este fritro sinda también sa, oh Dios, tato, kutaba de poder, kutaba tu honor y gloria de kutaba de Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús, oh Señor, thank you, Dios, por este fritro sinda también sa, kutaba de poder, oh Dios, te acerca, voy a te para cambia su vida. Cambia su vida, Señor, oh Dios. Nos talanta con tu espíritu de alcohol, espíritu de nicotina, en el nombre de Cristo Jesús. Penso liberación, ten subido, oh Dios, de nampe, cumple, oh Dios, pedrenta de barco, Señor, oh Dios, de alianza ultrana, abo. Junto que son Dios, sabuta de su vida, Señor, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te Cristo, oh Dios, el palabra que ser ministrado, oh Dios, llega aquí, pero tu yoga camina, en un por llegar, Dios, que papi, como que para que te wo. Vos tengo vida y salud, vos tengo para que tu pending el reino de Dios junto con nosotros. Para conocer Dios más de cerca, para Dios ministrar de vida, para cambio no radical, para sombra. Tata, nos cuerpos, Dios, tem un templo de Espíritu Santo, un templo de Dios está. Un templo de Dios está, en nombre de Cristo Jesús, nos te llamamos Danki, el poder de Dios, Dios, el gloria de Dios, por costa de Dios, y si fritro sinda, lo sinte evalua su mes, tata, pasoma que tengo cumplido Dios como voluntad, pero junto a Dios, junto con el servidor de Abba, me se limpan to puro. Si no, te permite picar que la viva den bosang. Ele picar para fora. Ora bota livre de verdade. Bem, anto tem palavra te bisa. Waarmee je omgaat, word je besmet. Anto spiritual bono te mire. Gloria a Dios, tata, thank you, Dios, sufrido sin lo comprender que pastor, que está ser ministrador de Dios en su vida. Mata den espírito, tu Deus mas está santo, ando canaribum caminho limpi. Oso Deus não está se vega, maneira Deus a trece glória, maneira Deus trece milagre, assim na boquita turcos pec pa sombra. Tudo lo qual que Deus hace, tá para su honra e glória. Ora Deus vende templo, está se limpi, Jesus vende templo, assim limpi, anto ela vai para soma tá su mescas. Na casa de sua tata, de mestre tata. Jesus está um casa limpo, anto peguei da xuxi, nei. Aleluia, glória a Deus. Bendicionado, tá, de mente que, oh Deus, se fritso sin da cuida, bom mes bom. O pedi de saúde. Anto din Cristo tá tremendo, mas vida e saúde. Enemigo bingo turcos para cabo nos vida. Pero en el nombre de Cristo Jesús, sabemos que encontres de fuerte y nos terra a autoridade de Cristo Jesús. E tem que baila gabo se frit. Para viver de vida santo, como você querer. Em nome de Cristo Jesús. Vida limpa e puro. Vota bendicionado se frit, aleluia. Oh Dios de gloria, nuestro bien, oh Dios, con nuestro man. Nathaniel Tillman, tata thank you, Dios. Tata thank you, Dios, para Nathaniel Tillman, junto con nosotros, depende que también, oh Dios, tenemos presencia. Junto con nosotros, tata, en grande sebo nombre, na futuro, honor y gloria. Para palabra y poder continuar de subir, Nathaniel Tillman también, y grita, na voy a llamar, thank you, Pastor Cos. Y nos conjuntamente, oh Dios, la que nos llama Dios, thank you, para vivir Nathaniel. Thank you, para vivir su rumana, su mama, con su tata, su casca, me dio su trabajo que está atrás. Bendición a Nathaniel, oh Dios, den a mente que está, oh Dios, es palabra de boca vira vivo. Den su vida, es palabra de oh Dios, que posicionar en su vida. Tata, thank you, oh Dios, para Nathaniel Tillman, oh Dios, tata, oh Dios, den a mente que Nathaniel Tillman también sabe. Esta palabra de Dios está fuerte en su vida y mostrar camino de cana, que porque no camina llega, que está santo. Con la palabra de Abba, Señor, oh Dios, thank you, oh Dios, que estimamos, Señor, oh Dios, thank you, para su milagro que está en la camina. En el nombre de Cristo Jesús, Nathaniel Tillman, que tenga un día bendicionado, oh Dios de gloria, nos está bien con Albertico Hansen. Tan quitado, oh Dios, con Albertico Hansen de mente, quitado, oh Dios, con Albertico Hansen, sao, oh Dios, que estaba de prioridad su vida.
Tato ko tapos Tonyo di Turcos, tato ko Albertico Hanstin ko bindemente que llamamos tanque pa Turcos. Y grita nabo, Señor, oh Dios, tanque pa su vida. Thank you, oh Dios, esta bingla panabutura de gloria, Señor, oh Dios, y grita nabo, tanque pa su cos. Y nos conjuntamente, mi humano, ministerio mita bendicional, la que nos llama Dios, thank you, oh Dios, pa vida de Albertico. Thank you, oh Dios, para Albertico Hanson, oh Dios, de mente que danke para su trabajo, danke para su yono, su cerquería, su caso, oh Dios, danke para tu surma, danke para Shandel Hanson. Danke para Shandel también su yono, Señor, oh Dios, su cerquería, danke para voluntad, diabo, con lo continuar de Shandel, con Albertico Hanson, toda su vida. Bendicionata de mente que trata como palabra y un camino mande no por llegar a transformación en la vida y voluntad lo continuar de vivir Shandel con Albertico. Thank you, Dios, por dos hermanas, que Dios bendicionanta. Thank you, Dios, por todo lo cual ya vos estás sucediendo, Dios, la voluntad tan adiende. En nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, sigue vos ministrar de la vida. Sigue vos mostrando, oh Dios, que es Dios poderoso. Sigue vos mostrando, oh Dios, el camino que está cano, Dios, un camino tremendo, con bocana, como está tremendo, Dios, con nada tiene sombra de todo poderoso. Con nada cada de camino, Dios, con la voluntad viene del nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios. Thank you, Papa Espíritu Santo. Thank you, Dios, que estaba, Tata Papia. Thank you, Dios, que estaba de Dios poderoso. Thank you, Dios, que estaba de Dios Alfa Omega. Bendicionado, Tata de mente, que Tata Albertico, Dios, corrigiendo el Dios. Tata de camino poderoso. El camino de Abo, Dios, que camino bendicionado. En el nombre de Cristo Jesús, dante victoria dentro de Gosconasi. Nanta, oh Dios, cano, Dios, de camino que te ser guiado. Espíritu Santo, que te guía, y Dios, cano, Dios, bendicionado, oh Dios de gloria. Bendicional Albertico Curisciante tademente que aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Tata, oh Dios, para natin un camino bendicional. La palabra de voy a quedar en vida, oh Dios, nuestro popi parcial, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tata, thank you, oh Dios, para mente que, oh Dios, 17 de mayo, no, 17 de junio, 2025, oh Dios, llamar, Señor, oh Dios, popi parcial junto con nosotros. Papi pasal tato, oh Dios, abot a prioridad de su vida, Señor, oh Dios. Papi pasal siya, oh Dios, acerca del ministerio de bendición, un fuente de verdad, oh Dios, de un acuerdo con tu ser humano, oh Dios, oh palabra, ser ministro santo poderoso de su vida. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, Señor, danke, oh Dios, que papi pasal de mente que, tata da Cristo nabo, Señor, oh Dios, por todo lo cual con el diablo soso de su vida. Bendicionar, papi, oh Dios, que papi te vinabo tu honor y gloria. Grita nabo, Dios, no paso só, pero paso yo, não. Paso nieto, não. Paso caso completo. Nós conjuntamente, mi humano, la que nos llama Dios, thank you, Dios, para vida de papi. Parcial. Thank you, paso yo, não, su nieto, não, oh Dios, su caso completo, familia parcial completo, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios, por voluntad de mí, de papi parcial de mente, que está tremendo, Señor, oh Dios. Junto nada de gente, por cosas que está sucediendo de abo, Señor, oh Dios. Bendicionar, papi parcial de mente, que está, oh Dios, que grita na vos, Señor, oh Dios, y no sabíamos, tanque, patrocote, y papi, junto con nosotros, delante de vos trono, vos presencia, Señor, oh Dios, sabiduría y conocimiento más en su vida, lo cual no que comprende que el sa, Señor, oh Dios, sigue vos ministrando en su vida. Thank you, oh Dios, vos poder, oh Dios, sabiduría, profundidad de vos palabra. Thank you, oh Dios, vos misericordia, compasión, que se menciona, turma ínta, pues, vos vista, turma ínta, esta nombre de nos vida. Thank you, oh Dios, que papi sa, oh Dios, Tata, que comienza el día cuavo, te bendicionar su día, tapa, su Espíritu Santo, oh Dios, lo que es, tenga el día completo y su yuna, con su nieto, en todo lo tiene éxito y prosperidad, para su mensaje te deporte, oh Dios, que evangelio, está dentro de ministrar, en turco, te ronde, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, que bendiciona papi, de mente, que vos palabra camina vivo, algo nuevo que sucede, cambio en espiritual camino, oh Dios, tata que ve un camino, un dimensión muy alto, tanto, oh Dios, para la relación íntimo que te incuba de su casa, oracionan así, Señor, oh Dios, oracionan que te llega, mas no lo tuche delante de vos trono, mas no poder tuche delante de vos trono, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, de mente, que tu mente tremendo, un mente, oh Dios, con papi, oh Dios, tata, con saquito, oración, tata, esa oh Dios, de un acuerdo, un poder tremendo. Thank you, Dios, de cantela que traz con ascendendo en casa de papi. Thank you, Dios, de cantela consumidor que aquí me turcos, junta de Dios,
Pai, leu qualquer da leu foi Papi. Em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo, que também está ficando Papi. Entrartan completo, Deus, é território está marcado. É também com o domínio de Yeshua Mashiach. Tur caminho com o Papi, é ganho com o evangelho do dizer. Em nome de Yeshua Mashiach, de mente que Papi botar bendicionar. É palavra de botar tremendo, é palavra de botar glorioso, Deus. Tem via de Papi, está permite Deus fazer um discutível. Para Deus seguir ministrar de mobília Papi. Aleluia. Que tremendo Deus está, irmão. Irmão, é Deus aqui está tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Bendicionar-nos está. Bendicionar-nos está de mente que, meu irmão. Ora, a palavra de Deus é um caminho. Ora, oração é um caminho tremendo. É para caminho do poder de Deus está ministrar. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluia. Thank you, Tata. Thank you, Tata, da voluntade niente. Thank you, oh Dios, Tata, oh Dios, tabo. Tabo palavra, Senhor, oh Dios, em nome de Yeshua Mashiach, oh Dios. Nós te pedimos perdão dentro do coração, Senhor, oh Deus, perdão dentro do qual que nos hace, tudo o qual que nos mira, tudo o qual, oh Deus, de glória, oh Deus, que só de tata, quando não está caindo a guarda, quando tata nos está delante, limpo, Senhor, oh Deus. Pero oração por oh Deus, caminho, oração por por delante, Senhor, oh Deus. Me passa todo de tu recelo na por delante, em nome de Yeshua Mashiach, oh Deus, de glória, aleluia. Thank you, Tata. Thank you, Tata, oh Dios, tamo palabra. Thank you, oh Dios, tamo voluntad, Señor, oh Dios, aleluya. Ministrar, si como ministrar de nos vida, Señor, oh Dios. Ministrar, si como ministrar de nos pido, Dios. Tata, bendicionado nos idioma, papiamento. Bendicionado, oh Dios, que Dios forme saque, oh Dios. Com nosso canal na YouTube, com Facebook, oh Dios. É papiamento, oh Dios, tá único de Dios. Língua, idioma único de Dios. Thank you, oh Dios, por três islas, com a chau, arroba boneiro, Senhor, oh Dios. Tur 13 juntos, Senhor, oh Deus, com o Espírito Santo, está ministrando Tordinam, ministrando Ribanam, está a vontade que está continuando de Israel, é palavra de boca ser ministrada de Israel, tur servidor de boca de Israel, está tanque, está oh Deus, que estava de Deus, que está cama de Deus, que estava de Deus, que está de Deus, que estava de Deus, alfa e omega, que está Deus poderoso, que está Deus, está, oh Deus, tudo o qual como começar, nunca te queda de meter, oh Deus, e nós idioma papiamento. Está bendicionado. Nos idioma papiamento. Tata, oh Dios, nos idioma papiamento. Está bendicionado, oh Dios. Oh Tata, danke Tata. Danke Tata. Oh Rabba Santo, oh Dios, nos idioma papiamento. Está bendicionado, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Nos idioma papiamento, está bendicionado, nos raça antillano, está bendicionado, nos talento com cada palavra, cada língua, cada decisão, cada plano de inimigo, que ser papiapa, pinta em direção. E nos raça e nos idioma, tem em nome de Cristo Jesus, tata vai condenar não, tem chance para não, tem em nome de Cristo Jesus, ó Deus de glória, Holanda completo, Europa completo, na América Turantillana, Europa completo, ó Deus, tem Sul-América Turantillano, não tata, tá bendicionado, não pode qualquer prisão, não pode kiko com não que, pero não to não so, passou minha oração não elevar Cristo Jesus, tonto com não tur, tem em nome de Cristo Jesus, ó Deus de glória, tava de Deus de poder, tava de Deus de alfa e omega, em nome de Yeshua Mashiach, Deus de glória, de mente que tá bendicionado, tá. Bendicionado, tá, ó Deus, tá, nós esse corchão diante do trono, arroba e boneiro. Dati costa ng ronti ng Señor oh Dios protejanan. Panada ko tabi di Colombia, ko Venezuela, ko Panama, ko ture isla Señor oh Dios, no puyekan na isla. Cuidado costa ng Señor oh Dios, lagabo Espiritu Santo. Manifestar ronti tu dengel laman di Caribe oh Dios, paturkos ko sali tingko bay ng lugar. Tu drogo, tu hende ng kontrabando, tu hende ng illegal Señor oh Dios. Manda ng lugar, Señor oh Dios, para nos isla ta purificar. Para nos isla con misa de santidad, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionado ta, Señor oh Dios, hace la man ng trouble. Ten misericordia que tripulante ng pero drogo, alcohol, tingko kainawa. Turhendo ko tabing illegal, tingko pay naglugar,
Los taping o que debe isla lang Mr. Dominicano, tur Haitiano, tur Colombiano, tur gente lang illegal. Turco também busca mo de tracen, manipular pueblo em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Manda ng bay. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Não permite na rebe isla mas isla ng tabo Espírito Santo. Tabo ta ministrar, tabo ta manifestar em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus de glória. Manda bo candela, Senhor, oh Deus. Manda bo candela para nos isla de vitória. Para nos isla ka de seguridade. Para nos isla ka de prosperidade. Em nome de Yeshua, Masiyo, Deus de glória. Bendición na isla na ita, Senhor, oh Deus. E isla na ita, bendición na, Senhor. La como palabra, oh Dios, toma posición límpida de isla. En el nombre de Yeshua, Masiyo, Dios, estaba de Dios de poder. Santana, Pai, tu repaine, Senhor, tu repaine. Puerto Mario, Esplendai, Boy, Turo, Dios, Ture, playa na ronte isla na Tur. Tata proteja nang, lakabango lang kampana ronte nang. Tato sa 13, bom futuro delante do trono, oh Dios. Bendición na bom futuro, Senhor, oh Deus. Cada cabalho, oh Deus, para rectificar na vida. Cada cabalho tem, Senhor, oh Deus, para purificar a costang, oh Deus, assim na limpi. Bendición na ta, oh Deus, boa palavra, kabida, pibo, dem SDK, Senhor, oh Deus, bom futuro, Senhor, oh Deus, algo novo, suceder. Tanto sa ta, oh Deus, para cada oh Deus, cada dia ka dobla. Thank you, oh Deus, para cada palavra de oh Deus, kabida, pibo, ding. Thank you, Deus, para cada palavra que vira vivo, Deus. Tem bom futuro. Bendición na bom futuro ta, Senhor, oh Deus, para sobatata e dentro do caminho de correção. Bendi po siya bom futuro ta, oh Deus, ta po palavra, oh Deus, kasi ministra, idenam. Talalang que, oh Deus, tato, kutaba de Deus poderoso. Kutaba de Deus, tata, oh Deus. Oh, tata, kutaba si Turcos. Tabo, Deus, tata, da ministra, idenam. Laka turco salve bom futuro, Senhor, oh Deus, tata ser transformar. Pakanri bom caminho da bendição, pakanri bom caminho da bom, kopaya um caminho, oh Deus, caminho da aboque pananta, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, laka po palavra, oh Deus, está tremendo. Laka po Deus, oh Deus, po palavra de mente que ministrar, oh Deus, em cada preso, na coxão na ruba e boneiro. Em nome de Cristo Jesus. Santo robo set e alaba santo. Gloria a Dios, aleluya. Bendicionado, aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Tata, oh Dios. O palabra, Señor, oh Dios, ta candela. O palabra, oh Dios, te mente que te bendiciona. O palabra, oh Dios, te llega gloria para gloria. Tu prisión, oh Dios. A mundo completo, caminho de Yuko não será de América. Tu caminho de Yuko será. Yuko não tu caminho será humano. Em América de macho op masculino, vaslango castigo grande. O família lubi da Líbano, em Brasil, a Peru. Lima, Peru. Brasil, castigo grande. Tem que sair será para perder o Israel, não bobina Holanda. Agora você sair será, você tem que dar ano de lugar, né? Então aí não ser perdido. Tato em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Turio ko não será de isa sur América. Tato laka bo Espírito Santo taon tukunang. Laka bo Espírito Santo giyanang. Laka bo Espírito Santo sadi nang. Mustra nang, oh Deus, kunanta nang so. Kuti yung grupo ta ora pananta bendisyon na. Panantambe, oh Deus. Din vida. Bidung kaba ainda. Turio ko não será na San Domingo. Com castigo grande. Na América, com castigo grande. Oh Deus. Ministrade na vida, Senhor, oh Deus. Ministra, oh Deus, camina mandia no por llega. Abo te na, Senhor, oh Deus. Cubre tu prisão com sangue, Senhor, oh Deus. Thank you, oh Deus. Perdonanan tu lo cual ko nangahasi. Pero tata tong koreksyon nga ta, Senhor. Ang kita grande, Senhor, oh Dios. Panampo para que tu vinde mo presencia. Panampo ko na siya más de cerca, oh Dios de gloria, aleluya. Tata ministra, oh Dios.
Ministra din ang vida, Señor, oh Dios. Ministra kami naman din nung por ahí llega, Señor, oh Dios. Tabo po cambia de cosas, no po cambia nada. Oh Dios de gloria, en el nombre de Cristo Jesús. La poder tan grande, Señor, oh Dios. Lo cual no como comisa nunca po queda na mitad, Señor, oh Dios. Tapos Señor está hace oración. Tapos Señor sabiendo un acuerdo, Señor, oh Dios, para quebrar tu yugo. Oh Dios, para ter esse cambio em cada família, Senhor, oh Deus, continua fácil, continua difícil, Senhor, oh Deus, pela acabou glória. La autoridade de Cristo Jesus, oh Deus, ministrar de momento aqui. Oh, Tata, oh Deus, vou poder te poderoso, Senhor, oh Deus. Tata, danke, Senhor, oh Deus. Bendicionado, Tata. Bendicionado, Tata, Senhor, oh Deus, agora que no momento aqui. Posicionado-me, Senhor. Tata, nos porta leu foi nos família não. Não porta leu foi na família não, Senhor. Pero cada um caminho que não está, Senhor, oh Deus, na nota não só. Tata, ba forme grupo de oração que, Senhor, oh Deus, para nos ter para cada família. O ting na yun ang será mas leu mes. Kung na dinarumanang ng sirkiri na será como preso. Kung na no timoda di bayega tinampawanang. Tata, pero orasyon, oh Dios. Orasyon ta e poder di abo, Senhor, oh Dios. Nos ta halebo te riba planeta que kibaw, Senhor, na terra. Tata, pa poder ministrar, oh Dios, caminho de tinkuyega, Senhor. Pa palavra po yega caminho de tinkuyega, oh Senhor, oh Dios, e posicionar se ministrar em cada vida. Tata, em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Nós te gritamos, Senhor, oh Deus, toma posição, oh Deus. Aleluia, Senhor. Grande botar, Tata. Grande botar, Senhor, oh Deus, para outro custo de nada não te rende. E lo qual como começar, Senhor, oh Deus, nunca te queda na mitad. Em nome de Yeshua Mashiach, oh Deus. Posicionamos-me, Senhor. Posicionamos-me, oh Deus, Tata, estamos de Deus poderoso. Sabe de Dios Alfa y Omega, y lo cual como así. Nunca te queda en la mitad en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, oh Dios. Posicionábame, Señor. Aleluya, oh Dios de gloria, aleluya, sí. Ministrar a vos pueblo, Señor, oh Dios. Aleluya. Tan quitado, oh Dios. Tan quitado, oh Dios, lo cual como comisa nunca te queda en la mitad, Señor. Lo cual como hace nunca te queda en la mitad, Señor, oh Dios, pues se va complicaba. Va complicaba, oh Dios, dentro del cos, Señor, oh Dios. Y tato nos espera, oh Dios, y vamos, oh tabo te sumo, oh Dios, tata. Y abo vos y turcos. Lo cual que no por así, vos y así, Señor, oh Dios, ti gloria, aleluya. Bendicionado, tata. Bendicionado, ta, oh Dios, aleluya. Thank you, Señor. Thank you, oh Dios, aleluya. Ministrar a vos pueblo. Sigue vos ministrar a vos pueblo, Señor, oh Dios, tú eres tu nombre de amor, Cuset. Rumana vos anquetas en oración y hace oración, mete una palabra. Dios te una palabra de encorajamiento, aleluya, amén. Dios te una palabra de encorajamiento, la que nos fue book de 2 Corintios 5, versículo 1. 2 Corintios 5, versículo 1, aleluya, amén. Aleluya. Palabra de Dios está tremendo, hermano. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Tatadang pa po Espiritu Santo, oh Dios. Thank you, Tato, Dios, por mente que, oh Dios, por palabra, por voluntad de mente que. Thank you, Tato. E a palavra de Deus tabisa. Aleluia. Pasombra nos sa kusi etenta terrenal kuta nos kas guardo basabaw nos tem um edifício de Deus. Um cas notra akumang eterno notra akumang
eterno ding cielo nang. Amen. Nossa, e casco nosta biba denje. E casco nosta biba denje. No? E cas ku Jesus di kunang. Eta baixa casa bom, pero después 3 días. Eta lante casback. Ante kunandi kune. Kuna dura tanto ay 40 e pico ay palante temple, pero mi que bisabo. E cas espiritual. Kubo ta lantando aqui. Não ta cas terrenal eta. Você cas terrenal te sunong kubo ta mira. E costan kubo ta mira ronti bota terrenal. Pero en lo cual kubo ta formando espiritual aqui. Ta eterno eta. Ta eternidad. A palavra de Deus está pisa, lo cual con nuestra forma de eternidad, nos vida de eternidad está, por lo cual que tú no está mirando ahora, que no está pasando dentro de terrenal está. Pero es un que vive de nós, es un que da nossa sabedoria, es un que da nosso conhecimento, assim a nós que casco nossa forma de eterno está. É casco está sempre, que nunca não vai baixar bom. E castraria a piedra. Contra a igreja, contra o nosso corpo espiritual. Oh Deus de glória. Passamos não sabe, que se é tenta terrenal, não sabe, que é casta carnal, não tem nada de Deus em nanang. Terrenal ta carnal, costa de chakibau. Não pode nada que casta casco bota mira, não pode nada de Deus dentro. Então eu guardo baixar bom. Mas eu estou agora com nossa casta terrenal está fuerte. El cual con nosotros terrenal, el cual con nosotros celestial está fuerte. Nós temos edifício de Deus, casco nossa tracumang. É casco nossa trada em oração tormenta. É vida espiritual que nossa viva. É vida santidade que nossa viva. Da forma edifício. Com caso mais grande que um terrenal. Com caso mais poderoso que um terrenal. É casco bonta mira. É casco como essa forma. É vida como essa inca, como essa tenger. Que te vida espiritual. Esse é casa celestial. É casa eterno. Não te som como te mire. De som como te biba dentro. Esse é casa com Deus a forma. Ribe é piedra. É casa com pobaixa bom. É casa eterno. É casco da palavra de Deus. É casco da palavra que da Bíblia dem penge. Oh Deus de glória. Na doce também para sombra de verdade. Nós está suspirar dentro casa aqui, angelando para o guarda vestir com nossa habitação de céu. Nós está angelar turmenta. Turmenta. Nós está angelar. Turmenta nós está começar com Deus. Turmenta nós está cada caminho. Formando a casa celestial. Formando a casa eterno. Ante casa eterno. Bota forma de ser formador de oração. Todo de sua palavra. Todo de estar em sua presença. Todo de estar em comunhão com ele. Oh Deus de glória. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus, trata na mente aqui. Nós te chamamos danke, Senhor. Danke, oh Deus, que nos casa. Que nos está formando agora aqui, casa terrenal. Nos está formando, Senhor, a casa, oh Deus. Casa celestial. É casa caminho da palavra está vivo. É casa, oh Deus, trata caminho está pertencer. De culpa.
É casco tá formado, Deus, dor de abo Espírito Santo. É casco tá trariba, pieda. Com nada um bobo chabou. Thank you, Deus, para a palavra. Thank you, Deus, para a sabedoria. A tormenta que nos está formando é casa. É casa espiritual. É casa que nos turta viva dentro. É casa, oh Deus, como mandamento, como oração, como estatuto na tur. Está formé. Thank you, Tata. Thank you, Tata, como decía nos, oh Dios. Com tudo o qual que nos tem que bom, oh Deus. Está passageiro, turta. Tudo o qual que nos está mira. Está passageiro, turta, Senhor, oh Deus. Pero vacía no, Senhor, oh Deus. Com o qual que nos está formando o que te casa celestial. É caso, oh Deus, para llegar de presença. É caso para engrandecer o nome. É caso, oh Deus, caminho está a papel de nos vida, Senhor, oh Deus, que está a guiar nós. Em nome de Cristo Jesus. Danke, Senhor, oh Deus. Danke por a palavra. Danke por a sabedoria. Danke por o conhecimento de turcos de mente que, Senhor, oh Deus. Aleluia. Tato, nós também com enche. Nós temos enche diante do trono, Senhor, oh Deus. Enche, Gai. Danke, oh Deus, para enche, Senhor, oh Deus, também, oh Deus, junto conosco. Junto conosco está a palavra, Senhor, oh Deus. Danke, Tato, que enche, oh Deus, que tenta a prioridade de subida que também me junto conosco. Que labimento conosco, Tata, oh Deus, para ser encorajado, oh Deus, para também estar forte, oh Deus, e também junto conosco, ter acordo, oh Deus, para a vontade de continuar a subida. Danke pela palavra que se livre, Senhor, oh Deus. Danke, oh Deus, está, oh Deus, junto conosco, oh Deus, a palavra de botar tremendo de subir, oh Deus. E a vontade está tremendo, Senhor, oh Deus. Bendicionado, oh Deus, enchitadamente, quitate que a palavra de boca vira vivo de subida. Bendicionado, oh Deus, enche que junto conosco e grita na boa, chamamos tanque para turcos. E tata, nós conjuntamente, ministério, muito bendicionado, me dá um momento que tata, e nós grita na boa, chamamos tanque, tata. Tanque para vida de enche. Tanque, oh Deus, para sabedoria e conhecimento que o batador Senhor, oh Deus. Tanque, oh Deus, para a vontade de subir de mente aqui. Tanque, oh Deus, para ter costa de mente que de subir de você. Tabota, Deus, alto omega. Tabota, câmbio de costa, nada de rende. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus, bendiciona a entidade de mente que tata. Guabo, aba forme. Tanque, tata, caminho, tata, factory outreach, de home, nang, oh Deus, va forme. Tanque, tata, a palavra que também a Bíblia de subida. Thank you, oh Dios, para lo cual ang diabo ko ting gustoso de ng subida. Bendicionar ta, Señor, oh Dios, por palabra que continua, oh Dios, que cambia turcos de subida. Bendicionar ta, Señor, oh Dios, por palabra, oh Dios, que llega de subida. Kaubuti, oh Dios, de camino que me está. Thank you, oh Dios, suave, Señor, oración así, oh Dios. Esa pedir conocimiento que te encontrar de mente quitado, oh Dios, te digo, Señor, oh Dios, junta nada de en nombre de Cristo Jesús. Abo de Dios poderoso. Abo de Dios alfa omega, guardame hermano. Abo de Dios alfa omega, lo cual cosa de esta tipo. Junta nada de en nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Bendiciones, Señor. Bendiciones, Señor, oh Dios, con palabra. Mira, vivo de su vida. Algo nuevo de vosotros de su vida. En nombre de Cristo Jesús, semente que antes está bendicionado. Antes de bendicionar, encontrar más sabiduría, más conocimiento, más costeado de su vida, Señor, oh Dios. En nombre de Cristo Jesús, aleluya. Thank you, Tato, oh Dios, obediente. En nombre de Cristo Jesús, aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Tato, oh Dios, ta voluntad en aleluya. En nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, aleluya. Bendicionanos tú, te han chibotado, bendicionar. En nombre de Cristo Jesús, aleluya. Aleluya. Thank you, Tata. Tremendo. Thank you, Tata, por tu resunan kabay trabaho. Thank you por tu resunan kutunto ko ng oración. Thank you por grupo ministerio mita bendicionar. Bendicionar como forma no, Señor, oh Dios. Como forma no, Señor, oh Dios, si está junto tormenta, Señor, oh Dios. O forma no, si está junto tormenta, oh Dios, distrator de nós em cada caso.
en cada un pueblo, en cada un camino, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendicionado, Tata, de mi integridad, de palabra. Oh palabra, oh Dios, puede ser ministrada. Oh palabra, cabida vivo, oh Dios de gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, sigue por ministrar. Sigue por ministrar, Señor, oh Dios, estamos de Dios poderoso. Estamos de Dios alfa y omega. Y lo cual como comenzado, oh Dios, nunca puedo quedar en la mitad, Tata, danki. Danki para buscandelo, que te ascender. Tordinos. Thank you, oh Dios, por palabra, que te ministrar, tordinos, en nombre de Cristo Jesús, a ver. A veces, Señor, oh Dios, por palabra te camina, manden, no llega. A veces algo nuevo, algo tremendo lo sucede. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, bendición a nuestro hermano, turta. En el nombre de Cristo Jesús, Tata, thank you. Thank you, kutabo gloria. Thank you, kutabo poder. Thank you, oh Dios, kutabo misericordia, oh Dios, en nombre de Yeshua. Sigue por ministrar, Señor, oh Dios. Sigue por ministrar, oh Dios, pasamos y hamburguesas. Sigue por mostrarnos, Señor, oh Dios, caminos sin cana. Sigue por mostrarnos, Señor, oh Dios, caminos sin cuacio, lo cual con los cinco oración petada, en nombre de Cristo Jesús, se candela aquí, en castigado, en nombre de Cristo Jesús, por voluntad, en castigado, en el nombre de Cristo Jesús, tabota papa, entiende ta papia, oh Dios, mostramos poder, mostramos gloria, mostramos tu costia, oh Dios, de me que oh Dios, tanque para cada un cabay trabajo, tanque para cada un que en casa, tanque para cada un que de un acuerdo con nosotros, por estar voluntad, con tu voluntad, en aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh Dios. Bendicionamos pueblo. Bendicionanos pueblo, oh Dios, aleluya. Sí, Señor. Thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, nuestra persevera tormenta. Thank you, Señor, oh Dios, tormenta nuestra junto, tata. Paso tu voluntad, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, tata. Thank you, oh Dios. Thank you, oh Dios. Oh, Tata, nostro benemente che Signore, oh Dios. Nostro benemente che Signore, oh Dios, Tata, trece, oh Dios, delante del trono. Delante del trono, oh Dios, buen poder. Buen gracia y buen amor, Señor, oh Dios, en cada uno su vida. En cada uno su casa, Señor. Aleluya. Cada um caso, Senhor, oh Deus, que tem divisão dentro. Cada um caso que tem problema dentro. Cada um caso, oh Deus, que mama que tata ng Senhor, oh Deus, não tá papi com outro. Cada um caso que yun não tá papi com ng mama, com ng tata. Cada um caso que nieto ng turno não tá papi com ng mama, com ng tata. Oh Deus, cada um caso que tá sina, Senhor, oh Deus, de momento que tata nos tá pini, Senhor, oh Deus, tata que a autoridade de Cristo Jesus. Pabuasi cos novo, 13 cos novo en cada un caso del nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionado ta, Señor. Bendicionado ta, oh Dios, kutabo poder, kutabo gloria, kutabo costa vivo. Bendicionado ta, oh Dios, de palabra, oh Dios, kuta ser ministrador de nos napo. Tatabo gloria, oh Dios, kutabo ta ministra continuende. El poder diablo, Dios que está glorioso. El poder diablo, Dios que está poderoso. El poder diablo, Dios que está comienza algo que nunca te queda en la mitad. En el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria. Peticionado, oh Dios, nos da aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios, tata pecado ende, oh Dios. Aleluya. Tata nos recibe bendición. Bendicionata cada casa. Bendicionata cada rumanang. Bendicionata cada yunang. Bendicionata nos cada un la que nos recibe bendiciones de Abraham de nos vida. De día chave, aleluya. Oh Dios, sigue por ministrar. Sigue por ministrar por poder de mente que Señor, oh Dios. Sigue por ministrar, oh Dios, de mente que, oh Dios, lleva cada un camino de no por a papel, no por a llega. Y en de no mira, Señor, oh Dios, tata. Abotei nang, oh Dios, papel, oh palabra de verdad. Abotei nang, oh Dios, papel, oh trucos, tata, en el nombre de Yeshua. Aleluya. Gloria a Dios. Bendición a mi hermana, tu de mente que, Señor, oh Dios, de gloria, tata. Tata, nos tabinik, nos decreta con cada órgano nang. Tata, nos decreta y ordena patur órgano nang funcionar pembo voluntad y turbira novo y nos declara sanación de vida de cada un romano. Cada un ser querido de nos que está dormido no hospital.
Kuting dolor din ng kurbo, kuting ng kas. Em nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendiciona. Oh Dios, no está bien contra tu, no está lanta contra el demonio diabético. El nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, el demonio tengo bifecado en culpa. Pues el culpa no, oh Dios, te pertenece a Dios, con el templo del Espíritu Santo. Nós proclamamos sangue de Cristo liberado em corpo, com o demônio diabético e buscamos de posicionar. Em nome de Cristo Jesus, eu tenho Pai. Oh Deus, nós também encontramos cada espírito, cada demônio de maleza de regra. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus, espírito não demônio não de demônio não de maleza não de regra. Tenho Pai, em nome de Cristo Jesus, e o corpo não ser purificado, que sangue precioso, com o sangue de Messias. Espírito não de hepatitis. Tu tenho Pai, oh Deus, para que o corpo não receber sanação com Deus de sangue e nos declarar sanação. Viva tu corpo não, que tem maleza não de regra. Oh Deus, nós também contra tu maleza não de nir. Em nome de Cristo Jesus, tu maleza não de nir, tu que te expula nir. Em nome de Cristo Jesus, é demônio tem que bailar que corpo não. É corpo te pertence a Deus. Você tem templo do Espírito Santo. Teta bibedem. Espírito diabético, espírito de espulamento nir. Você tem que vai. Turma lesa de nir tem que vai lá que culpa na em nome de Cristo Jesus. O demônio não é o ser mará. E tudo o qual que ser malá na terra, o ser mará del cielo. Espírito não espulamento de nir. Maleza não de nir tem que vai lá que culpa na pessoa do templo do Espírito Santo. Nós está declarar sanação. Oh Deus. Lang kita ta. Turma lesa não de sangue. Oh Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus, Tata. Turma lesa não de sangue, tem que purificar sangue, não, Senhor, oh Deus. Lá que sangue de Messias, oh Deus, de purificar tua culpa, em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Bendicionar, oh Deus, cada tá, oh Deus, que recebe essa nação que com não sangue, limpe, maneira não limpar, todo dia precioso poder de Cristo Jesus. Recebemos a nação em nome de Cristo Jesus. Espírito de leucemia, tem que vai em nome de Cristo. Espírito de câncer, você tem que vai lá com demônios, lanta com o espírito de câncer. Poder de Cristo Jesus, o demônio de câncer, tem que bailar com o teu corpo. Espírito de câncer, você tem que bailar em nome de Cristo Jesus. Para cada corpo receber a sanação. E não ser marrado na terra, não está marrado em céu. E não ser lá do Espírito Santo, porque a sanação de sangue a ser derramada vai ser de Calvário. Oh Deus de glória, tu espírito, tu demônio não, que tu busca como de penetrar essa maleza de um hueso não de culpa. Espírito não de atroço, ambrose, artritis. Tu tem que pai, tem o nome de Cristo Jesus, nós tomar o demônio. E o qual que ser mará na terra, ser mará na céu. E recebemos sanação. Com a bindura sangue que ser derramado na de Calvário, que a boa direção ao Colomão. Recebemos a nação em nome de Cristo Jesus. Tato se chama que o Deus para nós trazer maleza ou pressão alto, high blood pressure. High blood pressure, pressão alto, pressão above.
tudo lo qual que tinta magan com prisão que ta forma do loi cabeça, do loi wowo tudo em nome de Cristo Jesus. Temor e digo pai lá que culpa, você culpa te pertence a Deus. O templo do Espírito Santo, tudo lo qual que ser malá na terra, lo ser marado em cheio lutada la casa nação posicionada e culpa não. Em nome de Cristo Jesus, aleluia. Recebemos a sanação romana. Recebemos a sanação romana. Sanação é que temos em casa, aleluia. Todos temos em fé, nós vamos receber sanação. Aleluia. Turmaleza na de migrana. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Turmaleza de migrana tem que o pai de caminho na bim. Não está pertenece de manifestar, receber a palavra de Deus para estar terreno de Deus. Cabeça tu demônio de migrante, que baila que culpa nem tem em nome de Cristo Jesus, aleluia. Ah, nós declarar sanação, liba cada culpa, cada maleza, cada carga, conta de nós, passou nos culpa do templo do Espírito Santo, toda maleza tem que baila em nome de Cristo Jesus, aleluia. Oh Deus, bendicionamos o pueblo, purificamos o pueblo, que te llama arriba, que te grita nabo, en el nombre de Yeshua Mashiach, Dios de gloria. Bendicionanan, fortificanan, Señor, oh Dios. La que cabeza tanta libre para terreno de bo palabra, terreno de bo mandamento, Señor, oh Dios, maleza, nanti un pai. Los está bem contento lo nandi wow que te trove wow mira bom. Tam kita to Dios ko bata limpia wow nang. E wow nang ko te lusti bo culpa. E wow nang oh Dios ko te trece oh Dios. Claridade en bo caminda. E wow nang oh Dios tata ko mo metimba bo rece palabra. Oh tata thank you oh Dios que wow nang tulo mira wow nang espiritual. Sanación allá que dentro tu huevo, en el nombre de Yeshua Mashiach, Dios de mente, oh Dios de gloria. Aleluya. Ministra, oh Dios, de cada un cotindo lo digo, camino de su sacana, tu ciega mira. Ave, oh Dios, tu conta mira, lo comista mira. Puta bomang na bobo na recuperar. Puta bomang camino de botindo lo. Para Dios ministra y de Jesús allá que na bocas. Jehová Rafa, Dios de sanación te dembocas. La que posesión asumes tembo dolor. Pues carga te dice. E carga un tativo. Aleluya. Oh Dios. Nós está bem para cada um que está surdo. Com potente bom. Em nome de Cristo Jesus, Jesus chega a botar mão riba oreia. Sanação a bini na boreia. Tang kita to Dios para surdo nang que começa a atender de mim aqui. A palavra de limpo e puro que está bem forte nós. Está ministrando, oh Dios, de cada um que está surdo. Com potente bom, Senhor, oh Deus, plaga a palavra. Que ser ministrador de nós, oh Deus, e llagana de Cristo Jesus, tor de nós. Llega, oh Deus, na orerang. Panang potente bom. A palavra, oh Deus, nang potente, vos tem de papia, tapapia. De la vida. Tato, Dios, nos também encontra cada dolor de pia. Cada dolor de pia, oh Deus, de angustia, de rodilha, oh Deus, tata, tudo é dolor, né? Em nome de Yeshua, Mashiach, oh Deus, está entregando, oh Deus, por ser piando em cana. Cana riba piedra para chegar mais cerca de você, em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Tanque para a palavra de mente, que tanque para a oração, tanque para o ministério, tanque para a sanação que toma lugar de pia na aqui. Buta bomang na riba bo pia. E ama Deus tanque para a sanação. Você sangue de Cristo ser derramado e aí que temos direção e over Rafa da dembocas. Oh Deus de glória, tanque tato, oh Deus, para de mente que oh Deus. Tanque tata, boa palavra de mente que, oh Deus, que está ser ministrador de nós, na cada um, Senhor, oh Deus. Cada um, oh Deus, tata, que tem dolor, oh Deus, não man, não escolder.
Bendisyonahan ng Senyor. Bendisyonahan ng Senyor, O Diyos, panaskaudro ko ng brasa po funksyonar, O Diyos. Pagkado kami ko ng butamang, O Diyos, milagre susudin in nombre de Cristo Jesus, aleluya. Ministra, O Diyos. Ministra, O Dios, de situación ahí. Ministra, O Dios, la como palabra vida vivo, Dios, de momento que Señor, O Dios, aleluya. Tata, thank you, O Dios. Thank you, Tata. Oh, sí, thank you, Señor. Thank you, Tata, sa circos ng tahin at nada, Señor. Taba voluntad ta ser continuado, Dios, Tata, thank you, O Dios, por todo lo cual ko na dibo. Kasoso de mente que, Señor, O Dios. Bendicionabo ta, O Dios, cada coração ko tindolo, cada coração ko ta funcionabo, O Dios, butamang na bo coração a woki, iyang, O Dios, thank you, O Dios, pe sanação de bo coração. Eso ta carga de Dios tanta. Iyang, O Dios, thank you, bo coração, e sanação de bo coração, de nombre de Cristo Jesus, aleluya. Thank you, Tata, pa sanação katong lugar, Senhor, O Dios. Ito tumulugan de tempo apropriado de Deus, ora mo perseverar, tempo fendor de bofe, para receber vossa nação, yama Deus, tanque. Tato, nós topim encontre cada pulmão, Senhor, ó Deus. Cada pulmão, Senhor, ó Deus, limpia não, ó Deus, saca tu nicotina. Saca turcoso, Deus, vende pulmão, não funciona. Tudo qual contadivo, cada demônio que quer me manifestar em pulmão, é culpa de Cristo. Quando nós turcos, da tua parte, em nome de Cristo, Jesus, ó Deus. Ministrar de pulmão, ministrar de pulmão, Senhor. Ministrar de pulmão, Senhor. Aleluia. Sa nação ngayon na kadong pulmong. Di mo surumanan ko trumapati de corpa. É corpo que é corpo de Cristo. É corpo limpi. De espírito verdade que nos turco ta junto que de acordo em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Nos talanta contra catur ardo de nos corpa. Nos tapin contra espírito de colesterol. De nome de Cristo Jesus. Botem ko pai fedeng ardo ang tur. Tur fet no ser orinado em nome de Cristo Jesus. De mainta aqui. Aleluya. En nombre de Yeshua Mashiach, Señor, oh Dios. Bendicioname kita, Señor, oh Dios, con tu palabra, con tu gloria, con tu autoridad, con tu nada de Señor, oh Dios, de mente que bendicionamos, tata. La que palabra te poder, la que palabra te glorioso, la que palabra, oh Dios, te costa un diablo, nada de gente, en nombre de Yeshua Mashiach, tata santo, thank you. Aleluya. Aleluya. Oh Dios. Bendicionado ta, oh Dios. Cuando tú recibes sanación. Recibimos sanación de mente que mi hermano, oh Dios. Mi hermano estima, recibimos sanación. Vos sanación ay ka na bobida. Vos sanación ay ka de bokas. De midi boyo na bonito nang. Tabo te porta. Kuta parade mente que unto kono de uma para receber essa nação que tem o pastor de bo. E tem tur caminho, oh Deus. Da palavra tá poderoso. Caminho da palavra tá ser ministrado em nome de Cristo Jesus. Nós tu tem vitória. Thank you, oh Deus. Thank you, oh Deus, como vontade que estava cumprir com tur costo, não nada de nós, em nome de Yeshua, aleluia. Sigue a ministrar a nossa vida, Senhor, oh Deus. La que nos conocemos más de cerca, oh Dios, tata, tan quitata para tu sanación que tomo lugar ahora que de mente que. En nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tan quitata. Tan que para sanación de nuestra familia, de nuestro ser querido, aleluya. Oh Dios de gloria, nós também com nosso irmão evangelista, e bot capelo delante do trono, Senhor, oh Deus. Tan quitado, oh Deus, que ela ser guiador do Espírito Santo. E mente quitado, oh Deus, que ela vine, oh Deus, de acordo. O ser humano, tu ministério, me bendicionar, oh Deus, que nós te fuerte, e cantela que se
cantele kita mitrate ng castambe. Tembo castambe. Pendizionato i bercapellamenti che evangelizzo i bercapellamenti che tata recibivo palabra. Tata cabine, oh Dios, pasamos a vivir a prioridad en su vida. Tata, oh Dios, que tabine, oh Dios, junto con nos, tata, posso saco de un poder, tata, le fe de un acuerdo. Tata, la junto, tata, saco, Dios, con glorioso, tata, cerca, bote, un gobinado, tu honor y gloria, Señor. No paso só, Dios, paso yo, no, su nieto, não, su caso, ministerio. É palavra de abacabira pibo de sua vida, é guia espiritual de Deus, para ser querido Tata, pendicionata, oh Deus, e sabedoria e conhecimento que você tem. Que lá vem junto conosco, tem acordo, oh Deus, e grita na voz, tanque para turcos. Miro mana lá, que nos estrutura, oh Deus, tanque, oh Deus, para vida de evangelista, Hubert Capello. Tata, tanque, oh Deus, para evangelista, Hubert Capello, de meinta kita, oh Deus. Tang kita sa pasuyon ng sunyeto ng, oh Diyos, su ministerio, oh Diyos, su kas, oh Diyos, su ser querido turco taronte, Diyos, y palabra di bo, kabira pibo din su vida. Thank you, oh Diyos, pe caminda que te cana, te bendicionar, Señor, oh Diyos. Thank you, oh Diyos, que haya un camino, oh Diyos, camino tabo, ta ministrano, ta gente, Señor, oh Diyos. Thank you, oh Diyos, tate caminda que te cana, oh Diyos, un camino, oh Diyos, riba pieda. Pasometado, Dios, e toma parte de culpa de Cristo, Señor, oh Dios. Bendicionata, oh Dios, de mente quitada, oh Dios, junto con nosotros, delante de trono. Vos trono de sabiduría y conocimiento. Vos trono, oh Dios, de voluntad, oh Dios, de guía de turcos. Tate en el nombre de Cristo Jesús, y mabudan que con Hubert Capel de mente quitada, que comprende, oh Dios, y sa, oh Dios, que de Dios, que cambia turcos en su vida, que guía su vida, un camino, oh Dios, tremendo. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionar y por capelota de mente aquí. Bendicionar, oh Dios, sabiduría, conocimiento, profundidad de tu palabra. Pueda ser revelada en su vida, Señor, oh Dios, pesar el camino que te gana, un camino de bendicionar, oh Dios. Tan quitado, oh Dios, por capelo, oh Dios, de mente aquí. Oh Dios, que te mira un costo tremendo de su vida que pon noticia. O a pimpel, esta sumamente disponível. Pepom disputista ser ministrador de literatura, sunan kung conhecer ainda. É caminho de catacando, um caminho da bendição, um caminho da poderoso. Um caminho da palavra, vira pipo, de subir, oh Deus. Evangelista por capela, bote um dia tremendo. Um dia bendicional, oh Deus, binda tata, oh Deus, kuabo. Vivo casti, buyo ng turo, ting éxito e prosperidade. Tem turcos kupata, tem turcaminho da kupatakana, ibot. Gloria a Dios, e dimensión nuevo como dentro que dimensión tremendo. Thank you, Dios, per ministerio di getata. Thank you, Dios, cada paperibo, kapaperibo portado, Dios, lenga nang lo confesa con bon Cristo ta, y trutia nang lo topla, Señor, oh Dios. Thank you, Dios, para cada que tem libertad en su vida. Thank you, Dios, para libertad que ser ministrado en su vida. Thank you, Dios, tato, oh Dios, para lo cual en que te papa te costa en público. Tú tienes sabiduría, más conocimiento, profundidad y palabra. La que cane camino que más glorioso, Dios, tata, thank you, Dios. Thank you, Dios, aleluya, tabo de Dios poderoso. Y lo cual como comisar, nunca porque era la mitad, pasó mi trabajo como comisar en vida de Hubert. Luego un camino tremendo. Thank you, Pastor, lo cual no espiritual, kubutibo ta AAP, Señor, oh Dios, tata. Bendicionata, oh Dios, pues tabo también estante, donde gente también está. Tabo pala, en nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, bota bendicionar y bota día, chave. Aleluya, bota canando de sombra de Todopoderoso. Oh Dios de gloria, también conozco a Harold Molina. Thank you, tato, oh Dios. Dan kita tu, oh Dios, de siete de uniki, chamas, oh Dios, Harold Molina, sa, oh Dios. Kutabo te fuente de verdad, kutabo te prioridad, subita, babi sa lakata luz. Harold Molina, binunto con nos tati, yamabu tanki, grita na bo. Yamabu tanki, oh Dios, bing na, yamabu tanki, pastor costo, oh Dios, nabuturo nori, gloria y nos. Virumanan conjuntamente de un acuerdo, la que nos grita na Dios, yamabu tanki, pepida de nuestro man Harold Molina. Thank you para su casa, thank you para su vida matrimonial, thank you para su Kelly Harris sa nasyon.
Danke, Pati, familia mo Molina completo. Danke, oh Diyos, paharolte porta, tata. Kaya evangelio ta dentro todo de ministrado en Ture Molina ng Kutiba de Amsterdam. Dengan nombre de Cristo Jesus, oh Diyos, tata, bendicionata de meinta aqui. Junto conosco diante do trono de poder, o trono de graça, Senhor, oh Deus, que Harold Molina da a compreender tu costata, é palavra de boca vira pibo, oh Deus, que está guiando um caminho da bendicionar, um caminho que dá poder também ministrando poder dele, um caminho glorioso, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, bendicionada su casa, bendicionado su ministerio, bendicionado poder diabo, bendicionado costan glorioso diabo, del nombre de Cristo Jesús, tata. No se llama tan Dios, Harold Molina comprende tu cos, y Harold Molina sao, Dios, cutaba de Dios de poder, cutaba de Dios de gloria, cutaba de Dios de tu palabra, Dios, cutabigo, Dios, te pide Harold tan divino, mas hombre está, oh Dios, el asime disponible para recibir palabra, para recibir constantivo, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionado, tata. Bendicionado, oh Dios, de mente, quítate palabra de Dios, Kakuas kabira pibo, Dios, algo de boca de oh Dios, kuta nada de gente, pero tabo palabra también ministrada en vida de Turcos, bendicionado su matrimonio, como palabra también ministrada con la prioridad de su matrimonio. Aleluya, gloria a Dios, nuestro más estimado día Yahweh. Tremendo botao, oh Dios, nos también con nuestro man Naira de Caster. Tata, thank you, oh Dios, panaira de Caster de mente que también Naira de Caster junto con nosotros, Señor, oh Dios. Bendicionada Naira de Caster sa, oh Dios, Tato, con Naira de Caster sa, kutaba de prioridad. Kutaba de fuente de verdad, kutaba de toña de turcos, oh Dios de gloria. En el nombre de Yeshua Mashiach, se llama Danki Panaira de Caster, kutei, Señor, oh Dios, Tato, junto con nosotros, Señor, oh Dios, espiritualmente te. En nombre de Cristo Jesús, se me dan que palabra que vira vivo de su vida. Algo nuevo de boca de Dios y nuestra cara de un camino, oh Dios, un camino glorioso. Bendicionada, oh Dios, que le vinaba, tu honor y gloria, se me dan que para su vida. Dan que para vida de su casa, dan que para su vida matrimonial, dan que para su yunam, dan que para su ser querido, oh Dios, dan que para todo lo cual con el diablo, que tengo soso de su vida, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús. Bendicionada, de casta, de mente, quitado, oh Dios, de palabra. La palabra que mira vivo en su vida, en su casa. Éxito y prosperidad para su ayuda, Señor, oh Dios, de camino que te cano, oh Dios, un camino de bendición. Un camino, oh Dios, que te va palabra, oh Dios, posicionado, oh Dios, en su casa. Donde es, Señor, oh Dios, que hay un camino, oh Dios, que comienza a ministrar de vida de Richard. Thank you, oh Dios, pastor de oh Dios, qué importante está para dar presencia, qué importante está, oh Dios, para sostener un pueblo, oh Dios. Pueblo, Dios, que te llama, un pueblo, Dios, que forma un culpa, tanque, oh Dios, que también te toma parte de culpa, oh Dios, tata que está, oh Dios, importante está para comenzar día, oh Dios, tengo presencia, para soltar tu honor y gloria del diablo, tus cosas, sus del diablo, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, bendicionada de aire de casa, su yo, su nieto, oh Dios, su casa completo, su mamá también, oh de salud, oh Dios, en su casa, camino su mamá, oh Dios, oh palabra que usted ministra, te pide en aire, oh, que en aire tu importa, que palabra también está torta, y llega, oh Dios, te camino su mamá, para su mamá, oh Dios, te siente algo, un toque especial, oh Dios, tata, danke, oh Dios, para su trabajo, danke, para trabajo de aire, oh Dios, no, porque te bendicionar, danke, oh Dios, tata, que la paz su mesano, oh Dios, con tema, oh tata, per palabra, diablo, espíritu vivo de jet, está tremendo, Dios, para turco, ta patria, cuneo, Dios, ta recibir bendición, constant divino, para sombra, su mesma, está Dios, está vivo de un bote en aire, bendicionado, oh Dios, de gloria, con aire, está canando en la sombra, la palabra de boca vira, pebo de su vida, el cual antiguo, Dios, que continúa en su vida, de envidia de su casa, de envidia, Dios, de turcos, oh Dios, bendicionado, tata, de para de mente, oh Dios, la palabra de vos, Dios, a continuar, Dios, sabiduría y conocimiento, profundidad de tu palabra, misterio de tu evangelio, el cielo que te abre, Espíritu Santo que te sube ángel, que te sube va, Espíritu, oh Dios, que te ministra, que te intercede oración, oh Dios, de aire, de tata, oh Dios, que te llega, no lo tushi, en el nombre de Cristo Jesús, de mi bendicionado tane aire, oh Dios de gloria, aleluya, tata, tabo palabra, una palabra de new gente, tabo gloria, una gloria de new gente, que también estando de miren aire, voy una, oh Dios, ángel anta campana rontina, que te proteja, oh Dios,
Te cubrir vos de sangre. En familia de Castro, oh Dios, en Mexican, te cubrir vos de sangre. Es una de Hengelo también. Es una de Spekenesen también. Tú te cubrir vos de sangre. En familia de Castro completo, ni hay un tabo de porta. Tabo de principio. Tate, oh Dios, Dios, comisar. Oh, tata, thank you, oh Dios, date mi palabra, oh Dios, cabira vivo de Rubanqui. Oh Dios, con su ser querido, tú te cubrir vos de sangre. Ganando en sombra. Es sombra de Todopoderoso. Es poderoso, oh Dios, que tiene protección tremendo. Que su ángel anda campanaron, tipo san completo. En el nombre de Cristo Jesús, ne aira. Pues está bendicionado. Vivo cas completo. Está bendicionado. Aleluya. Gloria a Dios. Pero man, qué tremendo Dios está de mente aquí. Qué tremendo Dios está, oh Dios de nuestra vida. Espíritu de Dios que te ministra diariamente. Que te cuida nos, que nos sabiduría y conocimiento. Oh, tato que te guía nos en tu camino, oh Dios de mente quitado, oh Dios. Have your way. Toma posición y cánanos delante, Señor. Cánanos delante y guíanos día, Señor, oh Dios. Cánanos delante, háganos reza por los profetas. Los profetas Zoraida Jansen, Mikasa, tata, thank you, oh Dios. Háganos, tata, thank you, oh Dios. Háganos tur, gritan a Dios. Thank you, pabidi, profeta Zoraida. Nos tur conjuntamente de acuerdo. Tata, thank you, oh Dios, pabidi, profeta Zoraida de mente aquí. Thank you, oh Dios, para sabiduría y conocimiento, Señor, oh Dios, de su vida. Thank you, oh Dios, como la que comprender que es un canal, oh Dios, un canal, un mensajero. Como papector y su pido, oh Señor, oh Dios, den pido de tu pueblo. Den pido, oh Dios, de tu ser querida. Thank you, oh Dios, para la que, oh Dios, te amamos, oh Dios, de ministerio, me te bendiciona. Bendiciona, profeta Zoraida, te de mente quitada por palabra, oh Dios, que continúa en su vida. Thank you, oh Dios, para noción, nos nietos. Thank you, oh Dios, para estudio bíblico que te hace. Thank you, oh Dios, para conocimiento, profundidad y por palabra como ministrar en su vida y va a revelar en su vida. Thank you, oh Dios, para palabra profética para aplicar en su vida. Thank you, oh Dios, para revelación divina, oh Dios, que te encontrar. Thank you, oh Dios, para tu confirmación que te hay, oh Dios. Thank you, oh Dios, que puedo usar como un canal para pedir mi vida, oh Dios, de visión que puedo un ministerio, me da bendición. Thank you, oh Dios, para Zoraida, oh Dios, tú un poder, el poder diablo que te ministra, Dios, Dios, bendicionata. Bendicionata, oh Dios, para tu sabiduría, oh Dios, divino. Es comunicación divino que te incubo. Thank you, oh Dios, para cada oración que levanta. Thank you, oh Dios, para pureza, Señor, oh Dios, tata. Una purificación completa, como adonai, oh Dios, que te perseverança de fe. Thank you, para humble de ser, como adonai, na bom conhecimento e sabedoria, não, Senhor, oh Dios, de glória, bendição, profeta Zoraida, da mente aqui. Con la palabra, oh Dios, tata, bingmane, candela, oh Dios, y ministrada en su vida, cual que para como un Débora, como un Esther, Señor, oh Dios, por todo lo cual que papia, la comunicación divina, oh Dios, que te cuadra como palabra, en el nombre de Cristo Jesús, tan que el peangalan, que te campanago, rondige, tan que el Espíritu Santo, oh Dios, que te viva dentro y te guíe. Tu comunicación celestial, oh Dios de gloria. Bendición a profeta Zoraida, de día, oh Dios, por palabra que mira vivo en su vida. Algún nuevo caso sucede en su vida, oh Dios, que está ganando en un camino. Oh Dios, para llegar cerca, más cerca. Esa, oh Dios, como más arriba, en la comprende, tata, oh Dios, el potencial. Pero que la mire luz que te cana, ahora que llega en el propósito como te impide. Camino que te incluye, oh Dios, que te camino, oh Dios divino, camino, oh Dios, dimensión supernatural, camino, oh Dios, que te miramos, que te tentemos en día, va a preguntar, bendicionada, oh Dios, está de palabra tipo, camino manera clara, manera que mantiene el clavo, que cambia tu coste en su vida, en lo cual no contaba de tal, oh Dios, es imposible, invisible, está bendicionada. Oh, gloria a Dios. Oh, tanque, Señor, oh Dios. El profeta dijo, Señor, que te papá en el pueblo. Oh, Dios de gloria, bendicionada, Señor, oh Dios. La palabra cambia tu costo, no te gente, Señor, oh Dios. Tanque, tato, oh Dios, profesor Zoraida, oh Dios, como mi casa.
Bendicioname com um caçar tremendo. Um servidor diabo fiel de espírito de verdade. Um servidor diabo, Deus, que está ministrado em bebida, Senhor, oh Deus. Tata com a kami mire luz mais clara, oh Deus. E caminho comiting ko ka na bendicionata todo dia de novo. Fuertemente, oh Dios de gloria, que ministrado envolvido, oh Dios, dátanos también con nuestro man, Iris Orman, aleluya. Bendicionata Iris Orman de Meinte quitado, oh Dios, desde 7 de junio 2025, oh Dios, chamás. Iris Orman, no te conoce, Señor, oh Dios. A tu honor y gloria, oh Dios, en su vida. Oh palabra, toma posición en su vida. Algo no vos suceder. En el nombre de Cristo Jesús, Iris Orman de Meinte quitado, gritando nabo. Llamamos tanque para tu cosmos, dabo de Dios Todopoderoso, dabo de Dios Alfa mo, lo cual como comisao Dios, iris saca, porque de mí llamamos nabo tu honor y gloria. O su yo, nang su nieto, nang su bisanieto, nang su caso, Dios, turco taron de su ser querido, es para familia Orman completo na ruba. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, de mente que iris un tu cosur humana, ministerio mi bendición, es fuente de verdad, gritando, tato, tanque para tu cosa, güey. E nós conjuntamente, mi romano todo, romano de Iris, de Espírito, Ministério me bendição. La ganusturia, mas Deus, tanque para vida de Iris Orman. Tata tanque para eu, não sou neto, não sou bisneto, não. Vida mesmo, tua família Orman na rupa. Tanque para tu ser querido, tanque o Deus, para palavra de boca vida, vivo de vida. Tanque para guia espiritual de sua vida. Tanque o Deus que ela somete su mês para a palavra cambia sua vida. Tanque o Deus tata que ela lanta para com a autoridade. O Deus, tu missão que Deus é que serve. Tem espírito de verdade. Tanque para cada alabança, adoração que canta dentro de sua casa. Tem chega manilo dos tempos tro diante de boto. Tanque o Deus para angalang com a campana. Tem roto da norte que tenta dentro de sua casa de momento que para sua oração que te elevada ser chegada diante do trono de Deus. Maneiro lotus que bendicionava da Iris Orman de mente aqui. É a palavra de Deus kabira vivo de movida. Algo novo que sucede de movida. Bendicionar Iris Orman botar de dia sabe o Deus de glória. É capitão de exército que está campanada diante de porta. Diante de casa a palavra de Deus kabira vivo. Em nome de Cristo Jesus o Deus de glória. Tan quitado movida de Iris Orman. Iris Orman está bendicionar. Iris Orman para Deus. Iris Orman sa o Deus que estava de Deus que cambia de cor. Que estava de Deus poderoso. Contingriba botar de nome de Yeshua Mashiach Deus. Tata bendicionata, oh Dios de gloria, bendiciona Iris Orman de mente que está de palavra que cambia de cor, so yunang, so nieto nang, tu lo está bendicionado en nombre de Cristo Jesús, aleluya. La palavra da people de envía de Iris, Señor oh Dios, onde que llega Señor oh Dios, quem que papia, recebi bendición, recebi palavra nova, recebi algo novo de Dios, en nombre de Cristo Jesús, vos está bendicionado Iris, aleluya. Vos está bendicionado de dia chave. Oh, tata danke, oh Dios. Danke, tata, oh Dios, pa mirali de Castro, oh Dios, tame mirali de Castro in spite kanese nang. Danke, pa mirali de Castro, de mente que tata ka recibió, oh Dios, ta kutay, unto ko no espiritualmente. Bendicionar mirali de Castro, ta de mente que tata, bo palavra kabira vivo de su vida. Bo palavra, oh Dios, que posicionar, que continuar de su vida, oh Dios, tata ko administrar de su casa de mente que tanque para sua vida. Tanque, oh Deus, para a vida do Senhor, não seu nieto, não ser que de seu trabalho, outro cosco, onde de perdes na mirel de hasta, oh Deus, a palavra de Deus, que também para purificar, para limpar, tua situação, tua caspas, nossa vida completa, tem espírito de verdade, para ser vivo, limpo. Tanque, oh Deus, também, que espiritualmente, oh Dios, tata, o ministério, a palavra de ministrar, oh Dios, tanque para sua vida. Lá que nós toriamos, oh Deus, Mirelli, thank you, Dios, para Mirelli, oh Dios, de Castro, oh Dios, subida, thank you, para Mirelli, subida, oh Dios, em nome de Cristo, su casa de espeicanes, su yunang, su nieto, nang, voluntad, diabo, nang, oh Dios, prosperidade, éxito, todo lo cual, diabo, que tengo soso de Mirelli, dia, sabe, oh Dios, tabo voluntad, tabo palavra, em nome de Cristo, su bendición, Mirelli, Castro, su yunang, oh Dios, para sabedoria, conhecimento de mente aqui, tato, oh Dios, para cumprir, oh Dios, sangue, per voluntà diabo cumplire il superiore nome di Cristo Gesù. Mirelle Castro botta pendiciona. Oh Dios di gloria, nostro bingo morele de Castro. Tata pendiciona morele de Castro tambe ta de mente che tato oh Dios morele Castro spiritual. Tata la conosciamo dos stanchi, la conosciamo dos stanchi. Papi di morela. Pendiciona morele ta de mente che tato bo palabra bo volontà che ser continuada en su vida.
Turtia di nuevo, misericordia, como compasión de nuevo. Turtia di nuevo, Dios, sabiduría, conocimiento y mirar de casta tonto con nos. Delante de vos trono, Señor, oh Dios, tata, patata, vos voluntad, vos sabiduría, conocimiento, nacer, ministrar en su vida. Vos tata un guía espiritual completo, de vos vidas cerca de su ayuno, con su nieto, tata, vos voluntad continua, oh Dios, en su vida, oh Dios, para costa de vos soso de en el nombre de Cristo Jesús. Bendición a mirar de casta, morena de casta, tademente, que oh Dios, tata, cultura de casta, oh Dios, ten hangolo, y nada, tata, como morena de porte, oh Dios, como palabra de pasador de ministrar en cada ministrar, oh Dios, un camino, oh Dios, camino mandando bellega, o su ministerio, bendicionate y turtia, aunque romano un te, pero no saco nada de un parte de culpa, y nuestra tres en de oración pasó, no sa, oh Dios, que tá posos de tá fácil para estar turtia conosco, nuestra fuente de libertad, nuestra fuente poderoso, nuestra fuente que está purificar e está trazer limpieza em nome de Cristo Jesus. Morena castamente que receber o qual que Deus tem para vos, receber o poder de Deus, receber a glória de Deus, receber tudo o qual que Deus papa de mover em nome de Cristo Jesus, meu irmão Arthur. Thank you, Deus. A família de Castro completo den hangolo ei. Em nome de Cristo Jesus. Vota bendición, aleluya, Morela. Tato, Dios, tato, nosso três ministério, me bendicionar. Mente que, oh Dios, tato, tato, nós chamamos Dios, tanque pedia chave. Tanque, oh Dios, pedia chave, Senhor, oh Dios. Tanque, tato, oh Dios, ahorita un día tremendo, Senhor, oh Dios, ahorita va a voluntad tremendo. Oh Dios, a voluntad a continuar, tanque para cada oração, a ser elevado, oh Dios, de cada caso. Em cada situação, em cada vida, oh Deus. Tanque, tato, oh Deus, que oração que será assim, oh Deus, tata. Tabo poder da poder, poder de nuende, Senhor, oh Deus. Poder de nuende, Senhor, oh Deus, e boa palavra, Senhor, oh Deus. Aí é que caminha manter no poder, oh Deus, tata, e cumpre. E cumpre de cada situação. Cada situação, oh Deus, que tata contativo, Senhor, oh Deus. Cada gente, cada carga, oh Deus, que nosso humano não está por carga, Senhor, oh Deus, tata, pero abayega. Abayega, Senhor, oh Deus, cumprir. Cumpre com o qual começar a cumprir, assim, o qual começar a ser assim. Tata. Oh Deus. Oh Deus, thank you, Senhor, oh Deus, a boa palavra. Thank you, oh Deus, a boa ministrar dentro do Senhor, oh Deus. Unta-nos, meu Senhor, a sonto rebesete. Aleluya. Oh Dios. Thank you, oh Dios, para tu costa, Yahweh. Oh, mi hermano, tú debes de palabra de presencia de Dios. Y lo cual que Dios sanación que tomó lugar. Turcos que tomó lugar que está divo Dios. Lo cual que não por hacia você assim. Lo cual que anda papo que é difícil, pero para não tá difícil, lá para tá fácil. Tá tudo impossível que vira possível. Tu recosta um grande diabo que só de dia e mente que Senhor, oh Deus. Irmão Arthur, dia bendicionar. Aleluia. E tem amanhã que Deus quer. Quero de presença de Deus. Aleluia. Thank you, Senhor. Quero de presença de Deus. Amém. Que amanhã que Deus quer, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus.